We can start. I plan 10 minutes just for introduction to present the three axes, like All right. You can start. of discussions. But if you want maybe to present the RDK or just in All right, a few minutes. I can start short, and then you go on. Okay. All right. Shall I speak English or Kurdish? As you like. Kurdish, no? Okay. Okay, very good morning to everyone and welcome to this small gathering. All our distinguished guests, you are so welcome and we are very pleased to have you here. It is a joint roundtable discussion organized by EFPO and Institute for Research and Development, IRDK in Oslo, and Migration International. We have topics. It is the main topic is Mosul and reconstruction of Mosul. We will discuss about the local issues. We will discuss about IDPs. We will take up the question of donor countries. We will discuss about the influence of regional powers in Mosul and the effects of this reconstruction, the economic effects of Mosul situation on the Kurdish region. So it is going to be full job almost of the day, and we have very good engaged and guests, and I hope you will have a nice roundtable meeting. And more details you will get from Mr. Cyril. Please. Thank you, Hussein. Thank you too. I promised to talk little, so that's why. Can you just give me a second? I switch the camera. خلي الترجمة تكون بالعربي حتى الضيوف. شكرا. احنا وافقنا جوا. Donc bonjour. صباح الخير. Merci évidemment à l'IRDK. شكرا جزيلا لمعهد الدراسات الكردستانية لاستضافتنا هنا. Merci à vous de déplacer. شكرا أيضا لكم لتحملكم عناء السفر والعودة واليوم هنا. Je voulais vous dire que j'étais très heureux en tant que chercheur français d'être parmi vous. أريد أن أقول لكم أني سعيد جدا كباحث فرنسي أكون هنا بينكم. Et que l'idée de cette table ronde, c'est une discussion qu'on a eue avec Narine et Hussein il y a à peu près un an. فكرة هذه الطاولة المستديرة كانت فكرة تحدثنا مع السيدة نارين والأستاذ حسين منذ عدة شهور. Et d'avoir un échange, un espace de discussion sur les enjeux de la reconstruction de Mossoul. وهو أن نخلق جو من المناقشات حول تحديات إعادة إعمار الموصل. Alors je suis chercheur géographe. إنني باحث وأيضا تخصصي في الجغرافيا. Mais je ne pense pas qu'on va faire que de la géographie aujourd'hui, donc c'est ouvert à toutes les disciplines. ولكني لا أعتقد أننا سوف نتكلم فقط عن الجغرافيا بل سيكون عدة محاور جميع التخصصات الأخرى. Et dans cette table ronde, j'aimerais qu'on organise nos discussions autour de trois grandes thématiques. ولهذا أود أن نركز في هذه الطاولة المستديرة على ثلاث محاور لتكون محور لنقاشاتنا. La première, c'est la question de la réorganisation des territoires et des hiérarchies urbaines dans le nord de l'Irak. المحور الأول سيكون كيفية إعادة تنظيم التسلسل الهرمي للحضري والمعماري للمحافظة وللأقضية والنواحي. La guerre civile, la guerre contre Daesh a réorganisé les villes dans le nord de l'Irak. الحرب ضد تنظيم الإرهابي داعش أعادت تنظيم المنطقة بطريقة مغايرة.
Une grande partie des habitants se sont déplacés, العديد من سكان المدينة اضطروا إلى النزوح، ainsi que les activités économiques. وأيضا حتى النشاطات الاقتصادية. C'est ainsi, c'est le cas de la périphérie de villes comme De Hoek, comme Erbil. هذا ما نجده عندما أصبحت حالة النزوح حول اتجاه محافظتي دهوك وأربيل. Mais c'est aussi la question de qu'est-ce que va devenir les périphéries de Mossoul, dont beaucoup de populations ont quitté ces zones. لكن السؤال اللي يطرح نفسه هو ماذا سوف يحصل للأقضية والنواحي التي تتحول محافظة نينوى فيما يخص عودة المهجرين إلى هذه المناطق. Donc c'est vraiment réfléchir à l'échelle de la grande région du nord de l'Irak, c'est-à-dire Nineveh et la région autonome kurde. إذن النقاش سوف يصب حول محافظة نينوى وأيضا المدن المجاورة لها كأربيل ودهوك. Alors pour cela, évidemment, M. Bachar Kiki devrait nous apporter un éclairage sur cette question des dynamiques économiques. هنا سوف أطرح السؤال إلى الأستاذ بشار كيكي فيما يخص الديناميكية الاقتصادية. سوف يجيب هو عن هذه المسألة فيما يخص الموصل والمحافظات إقليم كردستان العراق. La question que je me pose en tant que géographe, c'est est-ce que ces dynamiques sont durables, c'est-à-dire السؤال الذي أطرحه هو هل هذه الديناميكية سوف تكون طويلة الأمد، هل سوف تستمر؟ C'est-à-dire que par exemple sur le conflit libanais, on a eu un transfert des activités de Beyrouth pendant la guerre civile sur des petites villes, mais ces dynamiques n'ont pas été durables dans le temps. ما أريد أن أشرح هذا عن طريق مثال في ما حصل في لبنان خلال الحرب الأهلية. اضطرت الكثير من النشاطات الاقتصادية تحولت من العاصمة إلى الأقضية والنواحي، ولكنها لم تدم طويلا. سؤالي هنا هل سوف تدوم هذه في هذه المدن؟ Le deuxième point, c'est celui de l'ingérence étrangère, des aides extérieures en lien avec la reconstruction. المحور الثاني سوف يكون عملية إعادة الإعمار والمساعدات الخارجية والتدخل الأجنبي. En Irak, la reconstruction, elle se limite dans le nord du pays, dans ces zones anciennement occupées par l'État islamique. إعادة الإعمار تقتصر حاليا في شمال العراق في المنطقة التي كان يحتلها داعش سابقا. La ville de Mossoul, c'est le principal chantier grâce à l'aide internationale. وبفضل المساعدات الدولية الموصل هي لها حصة الأسد وهي الموقع البناء الرئيسي في البلاد. Alors, on devait avoir une intervention de M. Domli sur les bailleurs de fonds, sur les donneurs internationaux. هنا كنا ننتظر مداخلة السيد دوملي فيما يخص المانحين وإعادة الإعمار. Il est malheureusement pas là, mais ça peut être aussi un échange que l'on للأسف peut ليس avoir. هنا، ولكن هذا أيضا محور للنقاش ممكن أن نناقشه في جلستنا هذه. Monsieur Khasro Goran, الأستاذ خسرو غوران lui va nous parler d'un point très important, c'est l'ingérence des pays étrangers dans cette zone de l'Irak. الأستاذ خسرو غوران سوف يتكلم عن نقطة مهمة جدا وهي التدخل الدول الخارجية في الشأن العراقي. Plusieurs pays, évidemment, se positionnent sur, on pourrait dire, le jeu, l'échiquier en français, mais alors sur le jeu politique local. هناك العديد من الدول التي حاضرة هنا، دول خارجية حاضرة هنا على نسميها المحك السياسي أو اللعبة السياسية في العراق. Et par la reconstruction, par ce processus de reconstruction, eh bien, essaie d'avoir une influence et d'être présent. وعن طريق أو من خلال ملف إعادة الإعمار تحاول أن تبني لها يعني موطنا أو موضعا في هذه المناطق. Voilà, ce lien peut être notamment intéressant à questionner avec, je pense, les dynamiques locales, c'est-à-dire les dynamiques communautaires. هذا النقاش سوف يكون حول الديناميكية المحلية أو ما نسميه الكيانات
والمجتمعات المحلية في المنطقة. Parce qu'en géographie, on ne peut pas dissocier les dynamiques géopolitiques des dynamiques locales. لأن من وجهة النظر الجغرافية لا يمكن أن نفصل بين الديناميكية السياسية والديناميكية المحلية. Et on voit bien que dans la reconstruction, eh bien par exemple, on a certaines communautés qui vont être plutôt favorisées par l'aide occidentale, les chrétiens, les yézidis, alors que d'autres vont être plus marginalisés. لهذا نجد أن بعض المكونات المجتمعية سوف تكون لديها منح أو مساعدات أكثر من الأخرى. أعطي على سبيل المثال المسيحيين سوف يحصلون على مساعدات على سبيل من الدول الأوروبية، وأيضا اليزيديين الذين تعرضوا للإبادة الجماعية من قبل داعش أيضا سوف يكون لديهم منح أو مساعدات أكثر مقابلة بالمكونات الأخرى. Et à l'opposé, les communautés ou les groupes comme les Turkmènes chiites vont plutôt être dans l'influence iranienne. Donc c'est des questions qui sont très intéressantes de faire ce lien entre la géopolitique et le local. لهذا هناك أيضا مكونات أخرى سوف تكون لن يكون لديها يعني مساعدات كثيرة مثل التركمان الشيعة، ولهذا نجد أن C'est faire ce lien entre la géopolitique globale et les acteurs locaux. لهذا من المهم جدا يعني التركيز على نقطة الجغرافيا السياسية وصناع القرار المحليين. Et le troisième point, dernier point, والنقطة المحور الثالث والأخير, c'est celui, je pense, des changements urbains et de la nouvelle gouvernance. وهو التغيير الحضري والحكم المحلي. La reconstruction de Mossoul est en œuvre et des choix sont à opérer. تمت البداية بإعادة إعمار موصل وهناك خيارات معروضة مطروحة. Des choix quant au devenir de certains bâtiments, de quartiers, d'espaces de cette ville de هذه Mossoul. الخيارات متصلة بما يخص بناء المدن الطريقة المعمارية في بناء المنازل والأحياء السكنية. Madame Ralaf va nous présenter une communication sur les choix architecturaux qui sont opérés. السيدة ريتا خلف سوف تتكلم فيما يخص الخيارات المعمارية التي سوف يتم إجراؤها على هذه المنازل أو الأحياء. Et je pense qu'on pourrait avoir une discussion sur ces questions de la vision de la reconstruction, comme on a une personne du Baladiyet de Mossoul. وسوف يكون لدينا نقاش حول رؤية إعادة التصميم المعماري وكيفية إنجازها، خصوصا بحضور ممثلين عن البلديات موصل هنا في الدبر. Voilà, donc quels sont les choix opérés, quels quartiers vont être mis en avant. ما هي الخيارات المطروحة؟ أي الأحياء سوف تكون لها الأولوية في البداية؟ Quel type de bâtiment on conserve, quel type de bâtiment أي نوع من الأبنية سوف نحافظ عليها ونعيد إعمارها، وأي بنايات أخرى سوف ندمرها أو نزيلها ونجدي بناء آخر مكانه. Voilà, c'est cette vision de la ville qui pourrait être intéressante à partager avec هذه رؤية notre invité. المدينة، رؤية المعمارية المدينة، هذه الفكرة اللي نريد أن نناقش الأساتذة عليها فيما يخص هذه النقطة. Et pour finir, je pense qu'on pourrait effectivement placer donc la gouvernance locale au centre de cette table ronde, peut-être en conclusion. Comment on reconstruit une ville, comment on remet en place une gouvernance urbaine. لهذا من المهم وضع الحكم المحلي على يعني في قلب هذه المناقشات في هذه الطاولة المستديرة. إعادة بناء المدينة يعني أيضا إعادة الإدارة الحضرية، وأيضا الكثير من التحديات التي
تواجهنا في الحفاظ على استقرار المنطقة. Parce que la question d'une nouvelle administration, c'est un défi crucial pour sauvegarder la stabilité et la paix dans la région dans les années à venir. لأن الحكم المحلي هو نقطة مهمة جدا للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة. Voilà, merci et je شكراً laisse la لكم parole وأترك الكلام الآن. donc à Monsieur Khasrogoran. أستاذ خسرو We غران start by البداية. because Serwan is not here, يعني so سيروان you have the privilege. Yes, but maybe he prefer to. Il a dit qu'il préfère parler après, non? أساسا ممكن يتكلم كلام يختلف عن كلامي. May I just say some words? Mr. Very Honorable Mr. Khosrow Gora, I just wanted to say some words. Reduce. We are very happy to have you here. And Mr. Khosrow Gora, academic background from the University of Stockholm in economics, in business administration, in history and political science. He has a long record of public service and political engagement in Kurdistan. He has been a member of parliament in Kurdistan region. From 2003 to 2009, he has been vice president of NATO Government. From 2005 to 2009, head of the list of months of the elections of NATO. طبعا أنا أتشرف أن أكون بيناتكم اليوم. Je suis très honoré d'être avec vous aujourd'hui. وأنا أحب الموصل. Moi, j'aime beaucoup Mossoul. وأنا ابن الموصل. Je suis fils de Mossoul. ومهتم جدا بكل الجوانب اللي تخص الموصل. Et je m'intéresse à tous les aspects qui autour de la ville de Mossoul. الموصل محكوم بمحيطه الجغرافي. Mossoul, il est gouverné ou bien il est contraint par son entourage géographique. سواء لوكال أو على المستوى العام. Que ce soit local ou bien sur l'échelle mondiale. يعني تمام الموصل مدينة ذات أغلبية عربية لكن محكوم بمحيطه الكردي. C'est vrai que c'est une ville de majoritaire arabe, mais il est contrôlé ou bien il est sous le contrôle aussi de périphériques qui sont d'origine kurde. تطلع 60 كيلومتر للشمال أنت في دهوك. Vous allez 60 km au nord, vous êtes à Duhok. تجي 70 كيلومتر للشرق أنت في أربيل. À l'est, 60 km, vous êtes à Erbil. تطلع إلى الغرب تشوف الكرد في زمار واليزيدية والكرد الآخرين في Vous سوسة. allez à l'ouest, vous allez voir déjà les Kurdes de Zomar, les Yézidis, puis là-bas. تطلع بالجنوب الشرقي تتجه إلى مخمور وكنديناوة وإلى آخره. Et vous allez au sud, donc vous allez à Mahmoud, à Kadinawa aussi, c'est des Kurdes. ولهذا أنا أسمي الموصل نقطة التقاء الحضارات القوميات. C'est pour ça que j'appelle Mossoul le carrefour des civilisations. الموصل كان سوق للكرد وبضائعهم والسوق للعرب وبضائعهم. Mossoul était déjà le marché pour les marchandises des Kurdes, des commerçants kurdes et des Arabes. الموصل يربط الصحراء بالجبل. Mossoul, elle relie déjà le désert par les montagnes. ولهذا الموصل موقع استراتيجي جدا. Pour cela, donc, la place, la position de Mossoul, c'est très stratégique et très important. والموصل عراق مصغر. Le Mossoul, c'est un petit Irak. كل قوميات العراق وكل أديان العراق موجودة في الموصل. On trouve toutes les communautés, toutes les ethnies à Mossoul, بنسب متفاوتة. mais avec un pourcentage différent. بخصوص الأطماع الدولية وخصوصا إيران وتركيا على الموصل هذا أمر ليس بجديد يعني. Alors, en ce qui concerne les interventions des Turcs et des Iraniens à Mossoul, c'est pas nouveau ça. يعني الترك حكموا الموصل 400 سنة. Les Turcs ont régné Mossoul pendant 400 ans.
بل أكثر، أنا أقصد العثمانيين Je فقط. parle de l'Empire ottoman ici. C'est encore plus. لأن قبل العثمانيين كان يكون أقينلو والقرقينلو والسلاجقة وإلى آخره. Parce qu'avant les Ottomans, il y avait des Seljouks et puis aussi ils sont d'origine turque. السلطان سليم الأول دخل الموصل في عام 1518. Le sultan Salim Ier, il est entré à Mossoul en 1518. وآخر جندي عثماني تركي خرج من الموصل عام 1918 Et le dernier soldat ottoman, il est sorti de Mossoul en بعد 400 سنة. 1919, après 400 ans. فبدون شك لتركيا أطماع Sans doute, la Turquie il a déjà des intérêts. ولم تعترف بضم الموصل إلى العراق بالبداية. Il n'a pas reconnu déjà l'indépendance de Mossoul en Irak. لأن الجيش الإنجليزي دخل الموصل بدون حرب. Parce que l'armée britannique il est entrée à Mossoul sans combat. الحرب العالمية الأولى عندما انتهت الجيش الإنجليزي كان في جنوب الموصل في منطقة القيارة، كان داخل تكريت وما فوق تكريت بس ما دخل الموصل. Quand la Première Guerre mondiale est terminée, l'armée britannique il était au sud de Mossoul à Gayara et à Tikrit, mais il n'est pas entré directement à Mossoul. ولهذا عندما تم التوقيع على معاهدة مودروس بسحب القوات العثمانية من الموصل، الموصل ما كانت ساقطة بعدها في يد الإنجليز. Pour ça, donc ils ont signé déjà l'accord de Modros pour retirer déjà les troupes ottomanes à Mossoul. Mossoul n'était pas tombé sous les mains des Britanniques à l'époque. ولهذا السبب أصبحت الموصل قضية بعد الحرب العالمية الأولى. Pour cela, Mossoul est devenu déjà une question ou bien une problématique après la Première Guerre mondiale. عندما أقول الموصل لا أقصد مدينة الموصل فقط. Quand je dis Mossoul, je ne désigne pas la ville de Mossoul seulement. لأن في ذلك الوقت ولاية الموصل كانت تشمل دهوك وأربيل وكركوك والسليمانية كلها. Parce que la préfecture de Mossoul à cette époque, ça inclut déjà Erbil, Duhok et aussi les autres villes. لأن العراق كانت تتكون من 3 ولايات. Parce qu'à l'époque, donc l'Irak, il est divisé en 3 préfectures. الشمال كان الموصل والوسط بغداد والجنوب البصرة. Le nord c'était Mossoul, au centre c'était Bagdad et au sud c'était Bassora. ولهذا تركيا طالبت بولاية الموصل. Donc c'est pour ça la Turquie demandait toujours la préfecture de Mossoul. وتم تدويل القضية. Et donc ils ont internationalisé aussi la question de Mossoul. وسميت بمسألة الموصل وأحيل إلى عصبة الأمم. Donc sur ça on l'appelle déjà la question de Mossoul. Il a été aussi envoyé à la Société des Nations. ولم تنتهي مسألة الحسم إلى عام 1924. Donc cette question n'a pas été tranchée jusqu'à 1924. يعني بعد تأسيس العراق ب3 سنوات، العراق تأسس عام 21. C'est-à-dire après la formation de l'Irak, parce que l'Irak il a été formé à la République, la monarchie en 21. عصبة الأمم شكلت لجنة فيها ممثلين، واحد كان سويدي، واحد كان هنغاري، من مختلف القوميات، وظلت تدرس الموضوع داخل العراق. La Société des Nations donc formé une commission qui contenait déjà un Suédois et puis un Hongrien pour déjà venir et enquêter sur la question de Mossoul. وتم بحث الموضوع، هل ولاية الموصل يجب أن تعاد إلى تركيا أو يتم ضمها إلى العراق أو تكون دولة مستقلة. Alors il y avait 3 choix à cette époque. Est-ce qu'on retourne déjà ou bien on renvoie déjà Mossoul aux Turcs ou bien est-ce qu'elle devient déjà une ville sous la souveraineté irakienne ou bien elle devient déjà un pays indépendant. طبعا تاريخيا الموصل شوية تختلف عن باقي العراق. Historiquement, Mossoul est différent des autres villes irakiennes. يعني بكل التعاريف العراق ما كانت تمتد أكثر من تكريت.
Donc, si on revient dans l'histoire, l'Irak, donc c'était jusqu'à Tikrit. وحتى سابقا كان يقال العراقين، كانوا يقصدون البصرة والكوفة. Et même avant, on disait deux Irak, ou deux régions d'Irak, Basra et... وحتى تشرشل وزير المستعمرات البريطاني عنده رسالة باقية بعثه إلى الملك العراقي فيصل الأول، يقول إحنا أرسلناك لكي تشكل دولة عربية وليست إمبراطورية عربية. Alors le gouverneur britannique, il a envoyé déjà une lettre au Faisal Ier en lui disant que nous vous a demandé de constituer un État arabe, pas un empire dans la région. وحدود العراق العربية لا تتجاوز حمرين. Et les frontières de Irak arabe ne dépassent pas les collines de Hamrin. وحمرين وما فوق هي كردستان وبلاد الكرد. Alors de Hamrin jusqu'aux frontières, donc ça c'est les pays des Kurdes, ou bien Kurdistan. أرجع إلى الموضوع الأساسي. Je reviens au sujet principal, en mouton. بالنهاية هاللجنة اللي شكلها عصبة الأمم سوت جولات وزيارات عديدة إلى كل المناطق. La commission qui a été formée par la la Société des Nations, elle a fait des visites et des tours dans toutes les régions. وحتى صار استفتاء. Et ils ont même fait un référendum. استفتاء شكلي مو استفتاء علمي. C'était officieuse, officielle. وخرجت اللجنة بتوصيات. Donc la commission il a déjà proposé des recommandations. وكتب في تقريرها بأن ولاية الموصل إذا نجي السكان ثلثي السكان هم كرد. Alors ils ont déjà recommandé que si on regarde déjà Mossoul, dans le rapport ils ont dit la Mossoul, donc les deux tiers de la population sont des مو Kurdes. أقصد مدينة الموصل، أقصد ولاية الموصل. Encore une fois, مع je dis pas la ville de وأربيل Mossoul, je dis وكركوك وسليمانية وغيرها. La préfecture de Mossoul, c'est-à-dire même les autres villes kurdes, Sulaymania, Erbil. ولغويا وعرقيا يختلفون عن تركيا والعراق. Et même linguistiquement et ethniquement, ils sont différents de la Turquie et de l'Irak. ويحق لهم أن يكون لهم كيان. Et ils ont le droit d'être déjà une entité. من الجانب الاقتصادي الموصل مرتبط أكثر بالعراق. Alors, de point de vue économique, Mossoul il est beaucoup plus lié à l'Irak. لكنها تاريخيا وسياسيا كانت ولاية عثمانية. Mais historiquement et politiquement, c'était déjà une préfecture ottomane. المهم بالنهاية بعد اكتشاف النفط في كركوك في ولاية الموصل لأول مرة. Et puis enfin, comme ils ont déjà découvert le pétrole dans la préfecture de Mossoul à Kirkouk, أصرت بريطانيا أن يتم ضم الموصل إلى العراق. c'est à ce moment-là que les Britanniques ont insisté de rejoindre déjà Mossoul à l'Irak. مقابل أن يعطى 10% من واردات النفط إلى تركيا لمدة 25 سنة. À l'échange de 10% de rentes de pétrole qui seront acheminées ou bien aller directement en Turquie pendant comme ça, 25 سنة. 25 ans. يعني من سنة 1925 إلى سنة 1945 أو 50. Donc de 1925 jusqu'à 1950. طبعا داخل الموصل كان هناك اتجاهات عديدة. Donc à l'intérieur de Mossoul, il y avait plusieurs orientations. كان هناك ناس يريدون ضم الموصل إلى تركيا مثل عائلة النجيفي مثلا. Il y avait des familles qui voulaient déjà que la Mossoul rejoigne déjà l'Empire ottoman, comme la famille Nejefi. وآخرين أيضا. Et des autres aussi, des autres familles notables. وكانت اتجاهات بضم الموصل إلى العراق. Et il y avait aussi des autres demandes pour rejoindre déjà Mossoul à l'Irak. الموصل بجوار تركيا. Mossoul, c'est à côté de la Turquie. وبالنسبة لتركيا بالنسبة للأمن القومي التركي أي حركة كردية على حدودها
تعتبر خط أحمر. Alors, et comme c'est une ville frontière avec la Turquie, et pour la sécurité nationale turque, n'importe quel mouvement kurde sur les frontières, c'est déjà une menace ou bien une zone rouge pour les Turcs. وعندما أقول الحدود أقصد ولاية الموصل. Et quand je parle des frontières, محافظة الموصل. j'insiste encore sur que c'est la préfecture de Mossoul. Je parle de ce terme. وأنتم تسمعون في الأخبار ما يحصل أيضا في الشمال السوري. Et vous êtes au courant maintenant aux infos ce qui se passe في déjà ولاية en nord حلب. de la Syrie, à Alep. فبالنسبة لتركيا أي تقدم باتجاه استقلال أو كيان ذاتي كردي على حدودها يعتبر تهديد للأمن القومي لتركيا. Donc pour ça, toute tentative vers l'indépendance ou bien l'identité autonome kurde, c'est considéré pour eux une menace pour la sécurité nationale turque. لأن نص أكراد العالم متواجدين داخل الوطن التركي. Parce que la moitié des Kurdes dans le monde se trouvent déjà en Turquie. فوجود كيان كردي على حدودها سواء شرقا أو جنوبا أو غربا يعتبرها الترك بأنه تهديد للأمن القومي التركي. Pour ça, donc, chaque présence de Kurdes, que ce soit l'Est ou bien Sud ou bien l'Ouest de la Turquie, c'est considéré comme une menace لأن بنظرهم pour la sécurité nationale turque. لأن بنظرهم هذا يشجع الكرد في تركيا للاستقلال. Parce que ça va encourager déjà les Kurdes des Turquie à l'indépendance. ولهذا تطالب اليوم بنزوح قوات قسدة من الحدود التركية السورية لمسافة 30 كيلومتر إلى جنوب الحدود. Pour cela aujourd'hui, donc elle demande déjà les forces de Kassada en Turquie, en Syrie, de retirer vers 30 km. وإلا ستحتل المنطقة. Ou bien sinon ils vont déjà occuper la région. وليس بهذه الصورة لكن بصورة أخرى أيضا في الحدود العراقية على الحدود العراقية التركية هناك أيضا نفس السيناريو. Donc il y a le même scénario aussi sur les frontières turques-irakiennes aussi. هناك قوات تركية موجودة في بحشيقة كما تعلمون. Donc il y a des forces turques qui sont présentes à Bashika. وتركيا مهتمة جدا بالموصل. Et donc pour ça, la Turquie il a beaucoup d'intérêt à Mossoul. وقبل ما تفتح القنصلية في أربيل فتحت القنصلية في الموصل. Et avant d'ouvrir déjà son consulat à Erbil, ils ont ouvert déjà le consulat à Mossoul. في عام 2006 أو 7. C'était en 2006 ou 2007. رغم أن أربيل كانت عاصمة أقليم وثاني أهم مدينة في العراق بعد بغداد. Pourtant, Erbil c'était la deuxième ville et la capitale du Kurdistan en Irak. وهناك أيضا نزعة داخل تركيا بإعادة ولاية الموصل لتركيا. Donc il y a aussi une tendance à l'intérieur de la Turquie pour rejoindre déjà Mossoul à la République turque. وحتى في الخريطة التركية الموصل تعتبر ولاية أو محافظة 84 في تركيا. Et même aujourd'hui, sur le plan de la Turquie, Mossoul existe. Il est le 84e préfecture turque. طبعا هذا خطأ. Ça, c'est une erreur, bien sûr. تمام الترك أو تركيا حكمت الموصل C'est vrai que لكذا قرن لكن هواية بلدان وشعوب حاكمين بلدان أخرى ولكن ناسحين منها. c'est vrai que la Turquie il a régné déjà Mossoul pendant plusieurs siècles, mais on voit aussi les cas des pays qui sont devenus indépendants. نسبة الأتراك في الموصل لا تتجاوز 2%. Alors la population turkmène en Mossoul ne dépasse pas le 2%. الأغلبية الساحقة في الموصل هم سكان عرب. La majorité de la population des Arabes, حوالي 60%. environ 60%. ويليهم الكرد.
Et ensuite, c'est les Kurdes, حوالي ربع السكان donc un tiers de la أو population, أكثر. même plus. وهناك أقليات أخرى كالسريان والكلدان والآثوريين وغيرهم. Il y a aussi des autres communautés comme les Syriaques et les Chaldéens aussi qui sont des minorités. يعني عرقيا أو عنصريا ليس هناك وجود للترك في الموصل. Donc ethniquement parlant, il n'y a pas une présence turque à Mossoul. والدليل نتائج الانتخابات اللي تجري من 2005 لحد الآن. Et l'épreuve, c'est les résultats des élections depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. من 30-31 نائب دائما 9 أو 10 هم كرد. Donc parmi les 30 et 31 députés de l'Assemblée nationale, il y a 10 حوالي ou 11 ثلث السكان تقريبا. Donc c'est un tiers de la population. أما النواب التركمان اللي تدعي تركيا بتركمانية المنطقة لا تتجاوز 1 أو 2 Par, أحسن الأحوال. par contre, les députés turkmènes, donc au meilleur des cas, ne dépassent pas un seul député. طولت الموضوع بس أطلع إلى إيران. Donc j'étais un peu lent, mais je vais passer maintenant en Iran. طبعا إيران أيضا مهتمة بالموصل. L'Iran aussi, il a des intérêts à Mossoul, لكن ليس مثل البصرة وبغداد. mais pas comme Bassora et Bagdad. لأن نسبة الشيعة في محافظة نينوى لا تتجاوز 7%. Parce que le pourcentage des chiites à Mossoul ne dépasse pas 7%. وهؤلاء الشيعة ليسوا عربا. Et ces chiites ne sont pas des arabes, هم كرد وتركمان. ils sont des Kurdes et Turkmènes. والتركمان متمركزين في مدينة تل عفر Les Turkmènes sont à Talafar وبعض القرى في أطراف الموصل كالرشيدية وغيرها. et quelques autres villages autour de Mossoul comme Rachidia et des autres. والكرد الشيعة هم يتكونون من الشبك Et les Kurdes chiites sont de Shabak. اللي يتكلمون اللهجة الهورامية الكردية. Ils parlent déjà le dialecte haurami kurde. وهناك أيضا عشيرتين كرديتين في سنجار ينتمون إلى الطائفة الشيعية. Il y a aussi deux tribus à Sinjar qui appartiennent déjà à la communauté chiite. هما عشيرتا بابا وبشكا. Donc c'est la tribu Baba et Bashka. وهم مسلمون طبعا. Ils sont des musulmans, bien sûr. لم يكن لإيران في التاريخ المعاصر أي تأثير مباشر على الموصل. Dans l'histoire contemporaine, l'Iran n'avait pas un impact direct sur Mossoul. مرة واحدة في عام 1743 C'était une seule fois en 1743, عندما كانت الموصل تحت الاحتلال أو تحت السلطة العثمانية. quand le Mossoul était déjà sous la domination de l'Empire ottoman. هاجم أحد شاهات إيران اللي كان يسمى بنادر شاه. Un des rois iraniens a attaqué Mossoul, ce qui s'appelait Nader Shah. وحاصر الموصل Il a assiégé لشهور Mossoul pendant plusieurs mois, لكنه لم يستطع فتحها. mais il n'a pas réussi à y pénétrer. حاليا تركيا إيران أيضا مهتمة بالموصل. Actuellement, aujourd'hui, l'Iran il a des intérêts à Mossoul. ولأن موقع الموصل الجغرافي استراتيجي جدا. Parce que la position géographique de Mossoul est très importante pour les Iraniens. وحاليا يحاول الإيرانيون بالتواجد داخل الموصل وفي المحافظة بعدة طرق. Donc les Iraniens ils essayent déjà d'être présents à Mossoul à plusieurs moyens. وهناك حشد شعبي في كل إرجاء المحافظة. Et vous savez, il y a déjà la force de mobilisation chiite dans l'ensemble du gouvernement. لكن التأثير الأهم للإيرانيين ستبقى في بغداد و. Mais le grand intérêt pour les Iraniens, ce sera toujours Bagdad et le sud d'Irak. أعتقد الموصل بالنسبة للموصل المهم هو التواصل مع إقليم كردستان. Alors je pense qu'il y a important pour Mossoul, c'est de garder les liens avec le Kurdistan. لأن تاريخيا جغرافيا زمنيا حتى من ناحية العرق هناك تقارب كبير جدا. Parce que de point de vue géographique, politique, temporel, il y a toujours, même ethnique, il y a aussi des liens très forts avec les
les gens de Mossoul et les Kurdes. يعني نحن أكثرنا الموجودين هناك كبرنا بالموصل. La majorité de nous qui étaient là, on a grandi déjà à Mossoul. درسنا في مدارس الموصل. On a étudié à Mossoul. لأن كان عاصمتنا ولايتنا. Parce que c'était notre capitale, c'était notre... إذا كنا من عقرة أو كنا من بردرش أو كنا من تلكيف أو كنا من دهوك أو كنا من زمار أو كنا من سنجار، نحن نعتبر الموصل بلدنا. Que ce soit si nous étions origines de Hoc, de Sinjar, de Tilkef, donc on est d'origine de Mossoul. Nous sommes originaires de Mossoul. وهذا التهديد الخارجي سيظل. Donc cette intervention externe et même cette menace des pays, donc ça continue. خصوصا بعدم وجود الاستقرار السياسي في العراق. Parce qu'il manque déjà de la stabilité politique en Irak. ووجود المشاكل داخل العراق. Et parce qu'il y a beaucoup de conflits aussi. وعدم تطبيق بنود الدستور العراقي. Et donc c'est dû à de ne pas bien appliquer déjà les articles de la Constitution irakienne. ونحتاج إلى اتفاقيات جديدة مع تركيا وإيران. On a besoin de nouvelles conventions, des nouveaux accords avec l'Iran et la Turquie. لكي يتم الاستقرار في هذه المحافظة. Pour maintenir la stabilité dans cette ville. يعني الموصل عانت الكثير من الويلات والمشاكل والمعاناة. Mossoul, il a beaucoup souffert, il a beaucoup souffert et a vu déjà des catastrophes. منذ سقوط النظام ولغاية نهاية داعش. Depuis la chute du régime de Saddam Hussein et jusqu'à la fin de Daesh. ابتلت الموصل بالتدخلات الأجنبية. Donc il a subi des interventions étrangères. كانت تجينا من 2003 عصابات إرهابية من سوريا ومن غيرها من الأماكن باسم القاعدة وباسم الجهاديين وبأسماء مختلفة. Il y avait des terroristes, en 2003, des groupes terroristes qui venaient déjà de la Syrie sous les appellations des Qaïda ou des djihadistes et qui semaient déjà la terreur à Mossoul. وإن شاء الله هالصفحة انطوت وبعد ما يظهر بالموصل أي عصابات كداعش وغيرها. Heureusement, donc cette page elle était déjà tournée, donc on espère que ça termine déjà et qu'on n'aura pas ces situations dans l'avenir. المهم حاليا نحن كيف نبني الموصل. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est comment reconstruire Mossoul. وكيف نعيد أهل الموصل إلى الموصل. Et comment ramener déjà, faire retourner déjà la population à Mossoul. لحد الآن هناك أزمة ثقة. Jusqu'aujourd'hui, il y a déjà une crise de confiance. لحد الآن 80% من اليزيديين في المخيمات داخل أقليم كردستان. Jusqu'aujourd'hui, 80% des Yazidis sont dans les camps des réfugiés en Kurdistan. وكثير من سكان الموصل عايشين لحد اليوم في دهوك أو في أربيل. Il y a beaucoup de la population Mossoul qui vit à Erbil et à Duhok. وعدم عودتهم بسبب وجود أزمة الثقة بخصوص المستقبل. Donc la question de pourquoi ces gens ne veulent pas retourner, c'est parce qu'il manque déjà la confiance. متى ما استقرت الموصل ومتى ما انتهت التهديدات متى ما ازدهرت الموصل. Donc on va voir déjà le retour quand il y a déjà la stabilité, il n'y a plus de menaces et la prospérité. C'est là qu'on va voir déjà le retour de la population. شكرا. Merci beaucoup. Merci pour m'avoir invité. Je suis très honoré d'être avec vous et surtout avec ces personnalités politiques notables connues à Mossoul et en Kurdistan. أستاذ خسرو أعطى يعني وصف حقيقي ولو اختصر هو يعني الوقت حتى ما يضايقكم ولكن أعطى وصف حقيقي لتاريخ المحافظة نينو. Alors, M. Khosrow Goran, il a donné une description réelle et correcte de la situation à Mossoul, malgré qu'il n'a pas eu assez de temps pour parler, parce que c'est que s'il aurait du temps, il aurait dû parler de plus. وتكلم حول ولاية الموصل في العصر الحديث وتكلم عن محافظة نينوى في يعني كان يتكلم في التاريخ الحديث وفي الوقت الحاضر عن محافظة نينوى. Donc il a déjà
exposer la situation de Mossoul dans l'histoire contemporaine et puis aussi la situation actuelle du gouvernorat de Mossoul. طبعا الأستاذ خسرو هو يعني متمرس في مدينة الموصل اللي بغض النظر عنه هو نعتبره بمدينة الموصل، ولكن هو عمل في الإدارة المحلية والسياسية في مدينة الموصل لفترة ليس بقصيرة. Donc Monsieur Goran, donc il a travaillé aussi, à part qu'il est déjà originaire de Mossoul, il a déjà travaillé dans l'administration locale et politique pendant des années à Mossoul. وما يهمنا في موضوع الإعمار أنه كيف يتم بناء الموصل في ظل الظرف اللي تكلم عنه الأستاذ. Mais ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir comment on va reconstruire Mossoul dans ces situations actuelles qu'il a mentionnées, Monsieur Goran. أنا فقط ردت أعطي صورة عن رغم عدم وجود يعني دولة إيران حول البوردر، يعني حول الحدود محافظتين، ولكن تأثيرها حاليا أكبر في عمليات عرقلة الإعمار وعودة مدينة الموصل. Alors, donc je voudrais dire et confirmer que malgré l'absence de l'État irakien, quand je dis absence, c'est l'absence des frontières des États iraniens avec Mossoul, mais l'Iran, il a déjà une influence très grande actuellement, un impact très fort actuellement à Mossoul parce qu'ils empêchent déjà la reconstruction de la ville. يعني من خلال أذرعها السياسية ومحاولة حتى فصل الأرض بين مدينة الموصل ومدينة أربيل أو مدينة الموصل ومدينة دهوك، ووجود ما أعرف نسميه ميليشيات أو قوة عسكرية تستطيع أن تحاول أن يعني تشد الخناق على مدينة الموصل في بعض أطرافها، خاصة الجزء الشرقي والشرق الشمالي. Donc l'Iran, il a déjà ses organes politiques, militaires qui sont fortement présents à Mossoul. Ils essaient à tous les prix déjà de séparer Mossoul, je veux dire de point de vue des territoriales, donc des territoires de Duhok et d'Erbil. Et bien sûr, c'est via les milices, qu'on appelle déjà des milices, ces milices qui sont fortement présentes à Mossoul. ومحاولة دائما إحراج الحكم المحلي في المدينة في كثير من القرارات التي تضمن إعادة إعمار المدينة أو إعادة النظام السياسي داخل المدينة. Donc ils essaient à tous les moyens déjà de bloquer déjà les décisions issues de la gouvernance locale de Mossoul par tous les moyens, juste pour empêcher la reconstruction de la ville. المعنى الحقيقي النظرة التي تنظر لها إيران كمدينة الموصل رغم عدم تحددها كمدينة الموصل حديثة وليس كولاية الموصل السابقة في الدولة العثمانية التي كانت تصل إلى السليمانية، حاليا تعتبر مدينة الموصل هي ممر في نظرهم لتكملة الهلال الشيعي للتواصل السياسي المباشر بين لبنان وسوريا وإيران. Alors, encore une fois, la vision, ou bien comment Iran voit déjà Mossoul, je dis Mossoul actuel, je ne parle pas de Wilayat Mossoul à l'époque de l'Empire ottoman, mais de Mossoul actuel, c'est pour Iran, ils ont des intérêts parce que c'est le passage, pour les Iraniens, le passage vers la croissance chiite. Quand je dis croissance chiite, c'est-à-dire le Liban, la Syrie et les pays chiites dans la région. لذلك كون قرار المركز قريب أكثر إلى إيران سمح أن تواجد قوات أو ما تسمى قوات الحشد الشعبي، واللي تعتبر هي حاليا جزء من المنظومة الأمنية العراقية في منطقة سنجار التي تعتبر هي منطقة الوصل بين حركة الحشد الشعبي في محافظة نينوى باتجاه سوريا. Donc, et comme on voit bien que les décisions prises déjà par le gouvernement fédéral sont toujours gérées par l'influence iranienne aussi là-bas, donc on voit clairement qu'il y a une forte présence de forces de mobilisation chiites, ce
qu'on appelle le Hajj al-Sha'bi, comme un organe, et surtout dans les villes frontalières comme Sinjar, parce que c'est là qu'on voit les mobilisations de ces milices-là vers la Syrie. فلو تكلمنا عن الإعمار بنظرة وبالوضع الإعمار كمحافظة، الإعمار في بقية مدن محافظة نينوى تقريبا بدأ بها إعادة الاستقرار من أجل عودة النازحين، إلا أن نلاحظ أنه الصراع التركي الإيراني ونظرتهم باتجاه مدينة الموصل يكمن في منطقة سنجار من خلال وجود قوات اليبشة أو تسمى البككة، ووجود كذلك قوات الحشد الشعبي في تلك المنطقة. وسبب عدم إعادة الإعمار هو عدم وجود الاستقرار السياسي في مدينة سنجار نتيجة صراع هذه القوتين على ملعب مدينة سنجار. Alors on voit déjà le processus de la reconstruction, il est déjà commençant dans les autres villes et les périphériques de Mossoul et de Ninive, mais ce n'est pas le cas déjà à Sinjar parce que, comme je dis, il y a la stabilité qui détermine déjà le retour des déplacés. Et quand on voit déjà à Sinjar, il y a déjà un conflit entre les Turcs et les Iraniens. Les Turcs, c'est vis-à-vis des PKK ou bien des PJ, et aussi la mobilisation chiite qui sont fortement présents. Donc cela empêche déjà le retour de ces déplacés déjà à Sinjar parce qu'il n'y a pas de stabilité dans la région. ومن أجل حل هذه المشكلة أنا يعني معجب وأضم صوتي إلى الأستاذ خسرو عندما قال يتطلب لكي نتمكن من الإعمار وجعل مدينة الموصل اللي هي محافظة نينوى اللي يجب أن يكون هنالك معاهدات جديدة للحكومة العراقية في وضع هذه المدينة والمحافظة. Donc c'est pour cela, pour résoudre radicalement ce problème, moi j'appuie fortement ce qu'il a déjà dit M. Slogoran en ce qui concerne la reconstruction de la ville et les lier à signer des nouveaux pactes ou bien des nouvelles conventions avec l'Iran et la Turquie. Et le gouvernement irakien doit déjà travailler sur ce dossier. فأبسط مثال كمدينة موصل كمركز هي مدينة اللي تعتبر عاصمة محافظة نينوى. الآن عندما نفكر كإدارة محلية نتيجة الحجم السكاني، أعطي مثال صغير يعني، عندما نفكر في إعادة تحديث تصميم المدينة وتوسيعها نلاقي فد رفض من عدم الفهم في منطقة شرق مدينة الموصل اللي هي منطقة ما يسمى سهل نينوى من الإخوان الشبك. وأنا طبعا الإخوان الشبك معروفين يعني حاليا الأغلبية ما هي وجهة نظرهم السياسية باتجاه الشرق وليس باتجاه حتى العراق. Alors, donc, si on prend en considération déjà aussi le processus de la reconstruction dans la ville de Mossoul, c'est-à-dire la métropole de Mossoul, qui est aussi considérée comme métropole du gouvernorat de Ninive, quand on a déjà des projets pour faire ce qu'on appelle déjà l'expansion, ou bien reconstruire déjà des nouveaux quartiers vers l'est de Mossoul, on trouve toujours des oppositions par rapport des habitants dans l'est de Mossoul, de Ninive. Je désigne ici, je parle des Shabak, parce qu'on sait bien qu'ils ont déjà une appartenance très forte pour l'Iran. C'est pour ça qu'ils empêchent toutes sortes de reconstruction ou bien d'expansion des quartiers dans ces régions. شكرا جزيلا. وبعدين راح تكون عندي مداخلة بعد ما نتكلم عن الطراز المعماري حول الإعمار. Donc je m'arrête ici et je vous remercie. J'aurai aussi une intervention après l'intervention sur la construction urbaine de Mossoul. شكرا. Donc, juste pour préciser, M. Belsatar Rambo va diviser en deux parties, une plus. Donc, il va faire une intervention, juste il va poser une question après l'intervention de Mme Khala. Très bien. Oui. Sur la construction. Oui, bah c'est l'échange qui pourrait être intéressant. Merci.
So we can have a little discussion about these two speeches. If there is any question, if there is any... نقاش في تركيا وخارج تركيا حول معاهدة سايكس بيكو وحول اتفاقية لوزان لأنها كانت لمدة 100 سنة وسنة 2023 تنتهي هذه المدة وهناك طموحات أو مطالب بإعادة الموصل إلى تركيا. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose. Il y a des discussions maintenant en Turquie et à l'extérieur de la Turquie aussi, en ce qui concerne déjà le traité de Sykes-Picot ou bien la convention de Lausanne. On entend parler déjà, les Turcs, ils disent qu'après 100 ans, donc, il n'y aura plus de ces deux accords donc, qui seront déjà finis. Et en 2023, donc, la Turquie, il a déjà des ambitions de rejoindre aussi, on vient de récupérer déjà encore une fois Mossoul et de la rejoindre en Turquie. هذه مناقشات عقيمة وهذه المطالب غير مبررة. Donc ces discussions sont des discussions stériles, je vais dire comme ça, et ils ne sont pas justifiables. تمام تركيا حكمت في يوم من الأيام ولاية الموصل. C'est vrai que la Turquie, un jour, à un moment donné, elle a déjà gagné déjà la Mossoul. حكمت اليونان وحكمت رومانيا وحكمت بلغاريا وحكمت يوغوسلافيا وحكمت القرم وحكمت أرمينيا وحكمت أربيل وحكمت السليمانية. هذا غير منطقي. واليمن. والحجاز وسوريا ومصر وكل. Parce qu'à l'époque aussi, il régnait également la Grèce, la Bulgarie, les pays de l'Europe de l'Est, l'Arménie, l'Arabie Saoudite, le Hijaz. Et donc c'est ridicule là de dire ça comme ça. العراق دولة ذات سيادة منذ عام 1921. L'Irak est un pays souverain depuis 1921. وكانت من أوائل الدول اللي دخلت عصبة الأمم. Il était parmi les pionniers. Il était parmi les pionniers qui est entré déjà dans la Société des Nations en 1931. ولهذا عندما ذكرت بأنه نحن بحاجة إلى اتفاقيات جديدة مع دول الجوار. C'est pour ça quand j'ai dit qu'il faut déjà des nouvelles conventions avec les pays voisins. بسبب وجود الحركة الكردية في العقود الماضية. Parce qu'il y avait déjà le mouvement de la libération kurde dans les années 60, 70, 80. عقدت العراق بعض الاتفاقيات الأمنية مع تركيا. À l'époque, donc, ils ont signé certaines conventions sécuritaires avec la Turquie. L'Irak a signé déjà à l'époque. وتستغل تركيا هذه الاتفاقيات لدخولها إلى الأراضي العراقية. Donc, elle bénéficie déjà de ces conventions sécuritaires qui ont été signées pour légitimiser déjà ces interventions politiques et militaires dans la ودوما هم يقولون نحن في العراق بموافقة عراقية وفقا للاتفاقيات الموجودة. Et le gouvernement turc dit que nous sommes présents en Irak parce qu'on a des conventions sécuritaires signées, c'est pour cela qu'on est présent. أعتقد يجب أن يكون للدولة العراقية موقف حاسم بخصوص تدخلات دول الجوار. Pour cela, donc, le gouvernement irakien doit trancher et doit prendre une décision décisive pour ces interventions des pays voisins. سواء كانت تركيا أو إيران. Que ce soit l'Iran ou bien la Turquie. شكرا. Merci. Any more comments or questions? Des questions, des commentaires? Donc je vais avoir une question pour chaque intervenant. لدي سؤال لكلاكما. Je vais déjà poser la question à M. Abdel-Sattar. Il dit que l'Iran empêche la reconstruction. سؤالي للأستاذ عبد الستار تحدث انه ايران تحاول ان تعرقل اعاده الاعمار في الموصل. Et il prend l'exemple des zones est, donc périphérie, Gokjeli. ذكرت المناطق الشرقيه من محافظه نينوى كجوكجلي وهذه المناطق في الشرق. Est-ce qu'il y a d'autres zones en dehors du front
est, on va dire, qui pose ce type de problème. هل العراقيل فقط في الجانب الشرقي من محافظة النينوى أم في مناطق أخرى أيضا هناك هاي العراقيل من قبل القوات الموالية لإيران؟ طبعا هو عندما نذكر تحاول منعه بطريقة غير مباشرة. Quand je dis qu'il empêche, donc de manière indirecte. طبعا هذا يشمل جميع مدينة الموصل. Donc ça l'ensemble de la ville de Mossoul, bien sûr. يعني القوات الأمنية المذكورة هي موجودة في جميع محافظة نينوى. Alors les forces de sécurité que j'ai mentionnées, donc ils se trouvent dans l'ensemble de la ville. ليس كتصرف أمني أو شيء ولكن من خلال بث الفكر السياسي بهذا الاتجاه. Mais c'est pas un acte sécuritaire qu'ils font déjà, une action sécuritaire, mais c'est par semer déjà la pensée politique dans cette région. من خلال جذب وكسب الشباب ومحاولة التغيير في بعض تقاليد وعادات أبناء المدينة وحتى التدخل في الموضوع التوجه الديني. Mais c'est plutôt, ils travaillent déjà sur ce qui est de attirer la jeunesse et les jeunes qui sont dans cette région-là et par des interventions pour changer déjà la mentalité religieuse. Oui. يعني وجود أحيانا مجموعات مسلحة تحتمي بهذا الاسم من الحشد الشعبي كمثال تحاول حتى أن تؤثر في الحالة الاقتصادية من خلال فرض هيمنة وسيطرة وقوة في الشارع المسلم. Donc ces groupes qui appartiennent déjà à la force des mobilisations chiites, donc ces troupes et ces groupes-là, ils essayent, groupes armés bien sûr, d'influer aussi sur le dossier économique aussi de la ville. حتى لم يستطع الإعلام أن يظهر هذه الحقيقة ولكن أنا كمواطن مصلي أشاهدها. Même si on ne voit pas ces tendances-là dans les médias, mais moi en tant que mossouliote, je vois ça régulièrement, quotidiennement. والدليل على ذلك أنه حتى أنهم كسبوا جزء من الأعضاء السياسيين باتجاه معسكرهم. Et les preuves, ils ont déjà réussi à gagner ou bien rejoindre déjà les membres politiques de Mossoul à leur côté. لذلك يحاولون يعني في عدة اتجاهات في موضوع اقتصاد تغيير وحكم. الحكم يأتي من خلال زد بأشخاص سواء سياسيين أو إداريين في مفاصل مهمة في إدارة الحكومة المحلية. Donc, soit déjà par le biais de l'économie, de changement, ou même de la gouvernance locale, parce que ils infiltrent déjà leurs personnes là dans l'administration au gouvernorat de Mossoul. يعني أنا ما لا أريد أطيل ولكن لكل نقطة ذكرتها سواء كان عنصر اقتصادي تغيير توجه ديني وحكم كلها تؤثر في الإعمار. فلو جينا على الموضوع الاقتصادي اليوم معروف أنه كل الدول تنهض للشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. القطاع الخاص ما يعني به الاستثمار وجلب المستثمرين. اليوم مع وجود هذا القوة العسكرية الموجودة لا تسمح باقتراب المستثمرين المدينة. ليس لديهم ثقة بضخ أموال أو جلب أموال والبناء في المدينة نتيجة هذه النظرة. Alors, les trois points que j'ai mentionnés, que ce soit l'économie, le changement par la mentalité religieuse ou bien la gouvernance locale, donc ils ont déjà un impact sur la reconstruction de la ville de Mossoul. Je donne un exemple pour l'économie. Donc, on voit bien que l'économie aussi, c'était déjà un problème parce qu'il y a des investisseurs qui ont peur déjà de venir s'investir déjà dans la ville de Mossoul parce qu'il y a ces groupes armés et donc ils craignent ou bien ils ont peur déjà de venir parce qu'il n'y a pas de la confiance. Donc ça aussi, ça freine déjà la reconstruction de la ville. من ناحية اقتصادية كما يبحثون عن مكسب سياسي العفو يحاولون إخضاع المدينة من خلال
فرض بعض الإيرادات. وأبسط مثال راح أعطيه شيء قد يكون غير مهم ولكن هو حقيقة عملية إخضاع. اليوم عندما ينشرون صور لقاداتهم بشكل إجباري ومشوه للمنظر العام في داخل المدينة من خلال زج أكثر من ما يقارب 1000 جدارية على أعمدة الكهرباء، ويعني هي عملية لعدم احترام مشاعر. هو قد ينظر إلى بعض القادة يعتبرهم مجاهدين ومناضلين، وأنا أعتبرهم غير ذلك، والمواطن المصلي يعتبرهم غير ذلك. إذن هي عملية إخضاع وتركيع لأبناء المدينة. Alors, donc, il y a aussi une sorte de l'imposition, donc, parce qu'ils imposent ce qu'ils déjà ont comme des idées. À titre exemple, on voit déjà les photos de leurs leaders un peu partout sur tous les poteaux d'électricité. C'est à peu près 1000 photos de ces personnes. Pour eux, peut-être, sont des djihadistes, pour des leaders, des commandants, des mentir. Mais pour ils ne respectaient pas le peuple musulman, parce que pour les musulmans, peut-être c'est pas ça. Donc il y a le non-respect vis-à-vis des sentiments des gens de Mossoul. Merci. كل هذه الأمور هي تأثر. شكرا جزيلا. Et pour monsieur. He has a question for Mr. Goran. Tu as une question pour monsieur Goran? Monsieur Goran nous disait que les enjeux de l'Iran étaient beaucoup moins importants à Mossoul que ceux de la Turquie. أستاذ خسرو جوران تحدث عن التحديات وقلت أن إيران يعني وجودها مو بنفس الكثافة الوجود التركي في الموصل. Pourtant, quand on va à Mossoul, on voit beaucoup plus cette présence iranienne. ولكن عندما نذهب للموصل نجد يعني حضور قوي للإيرانيين في الموصل. On sait très bien qu'il y a cet axe qui va jusqu'au Liban, que maintenant, depuis la conquête de Qaïm et du sud, de la région frontière avec la Syrie, cet axe existe, il est finalisé, on peut circuler par la terre de l'Iran jusqu'à dans les banlieues sud de Beyrouth. Et je pense que c'est quand même, cette dynamique iranienne paraît beaucoup plus forte. لأننا لو ننظر الآن إلى الموصل وما تحدثنا أيضا على الهلال الشيعي، يعني هناك وجود للإيرانيين سواء كان في منطقة القائم من الجنوب وإلى امتدادا إلى الموصل. هذه الديناميكية يعني ديناميكية هي موجودة أصلا للإيرانيين في. Et peut-être que la Turquie utilise d'autres procédés qui sont moins visibles. Voilà, c'était ça ma question. تركيا Tu peux développer. تستخدم أساليب أخرى غير مرئية يعني في ما يخص. هل ممكن أن توضح لنا كثير عن هذه النقطة؟ طبعا أنا قلت أهمية الموصل للأتراك أكبر من أهميته لإيران. Quand j'ai dit déjà l'importance pour Mossoul, c'est plus important pour les Turcs que pour les Iraniens. والوجود الإيراني إذا موجود بالموصل وجود عن طريق العراق. Mais la présence des Iraniens à Mossoul, c'est par le biais de l'Irak. Il n'y a pas des forces officielles iraniennes à Mossoul. Il y a bien sûr des groupes armés pro-iraniens. Et ils sont fortement présents, comme il a mentionné M. Abdel Sattar. L'Iran considère l'Irak comme un pont vers le bassin méditerranéen et le Liban. Et depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, donc elle a essayé d'augmenter déjà la population chiite en Irak. Donc il y a ce qu'on appelle le processus de chiisme. Chiitisation, tout à fait.
بغداد وغيرها. Donc cette politique, c'est pas seulement à Bagdad, mais ça existe aussi à Mossoul. مثلا تم تشييع معظم القصبات المسيحية شرق الموصل. Donc à titre exemple, donc plusieurs villages chrétiens, donc ils ont subi ce processus de chiitisation عن طريق à l'est de Mossoul. عن طريق فتح الحسينيات وتشجيع الناس للسكن في هذه القصبات. Par le biais de construire des mausolées ou bien encourager les gens de s'installer dans ces périphériques. لكن تظل الموصل أهم بالنسبة لتركيا. Mais Mossoul reste encore une fois plus important pour les Turcs. وأهمية الموصل لتركيا ناتج من المعضلة الكردية الموجودة في بلدها. Et l'importance de Mossoul, c'est le résultat de dilemme des Kurdes, bien la question kurde à l'intérieur de la Turquie. وبالنسبة لإيران الموصل مهمة لأنها تمد الهلال الشيعي إلى بلاد الشام. Et pour l'Iran, donc Mossoul c'est important parce que c'est un pont pour la croissance chiite au Liban. Il y a une question sur أنا بس بدي أوضح نقطة مهمة جدا ممكن الاستفادة منها سائر الأصدقاء. نعم. حاليا أو لاحقا أيضا. نعم. في 29/2/2016 نعم. مجلس محافظة بنينة وقرر رفض دخول الحج الشعبي إلى الموصل. نعم. قرار وصوتنا عليه بالإجماع في مجلس محافظة بنينة. في صح. في مقرنا البديل في البديل في القوش. يعني في داخل حدود نينوى. داخل الحدود تذكر. نعم. وتعرف صارت يعني آلة إعلامية كبيرة. أتذكر. فهذا ثاني مفعول صحيح من يعني احنا صار لنا 9 سنوات ماكو انتخابات لمجالس المحافظات، بس هذا القرار ساري يعني لم يلغى ولم يبطل. نعم. انا قصدي انه انتم يعني مسؤولين محليين حاليا في الموصل، يعني انتم ممكن يعني تفعلون هذا القرار في بعض الامور. نعم. وفي نفس الوقت اكيد انا ايد كاكسرو انه لازم الحكومه الفدراليه انه تبحث في حل مشاكلنا مع ايران وتركيا. فانا اعتقد انه مؤشرات التدخل الايراني تختلف عن مؤشرات التدخل التركي. نعم بالضبط. التدخل الايراني بطيء ولكن عميق ومتعدد الاوجه. التدخل التركي واضح جدا وصريح. هيمنة كاملة. ومتعند ويعني احنا بالعامية نقول صلف. ف راح تبقى الموصل يعني مركز لاستقطاب النفوذ الايراني والتركي للاسباب التاريخيه اللي ذكرها الاستاذ خسرو والحاليه ايضا لترتبط بالوضع السياسي في كل المنطقه، ولكن في نفس الوقت لازم نعرف انه اقليم كردستان كعمق استراتيجي للموصل وللعراق ايضا. يعني احنا وانا اعتقد ولا زلت انا معتقد بانه حتى بغداد هي عمق استراتيجي للاقليم. فانا اعتقد انه يعني ممكن انه اذا تفقد الاراده العراقيه انه تحد من التدخل او النفوذ الايراني او التركي، راح يكون في صالح العراقيين جميعا بما فيهم يعني طبعا اقليم كردستان العراق وفق الدستور. هذا موضوع اخر، نحن سوينا استفتاء ونريد دوله، هذا موضوع اخر وراح تبقى هذه الامور. ولكن يعني علاقه الاقليم مع الموصل قويه جدا يعني محكومه يعني. فلذلك انا اعتقد انه يعني هذا الموضوع لازم يعني يبحث به بشكل تفصيلي حتى يعني الاداره المحليه ايضا اذا تسمح لي طبعا لا تخاف. يعني مثلا انا اعرف انه يعني طبيعه التدخل الايراني لان انا كنت موجود وصار تدخل، بس ولكن انت عندك قاعده جماهيريه يعني وحاضنه يعني ترفض هذا التدخل وهذا النفوذ.
نعم الآن أكو مؤشرات للتدخل اللي كان موجود ما قبل داعش، وهذه نقطة خطيرة راح يعني أذكرها. ولكن وحتى في الشأن الاقتصادي أيضا حتى عندي يعني مؤشرات، ولكن أنا أعتقد لا زال يعني الموصل قوية بإدارتها وبعلاقتها القوية مع الأقليم. لا زحمتني أهم نيوسيا نهم نيوسيا أمنيش نازم تشوف أنا من زوني تشوف اللي بيس alors ok on va faire cette traduction puis on a une petite pause de café donc je voudrais juste évoquer un point très important parce que quand j'étais déjà dans le conseil de gouvernorat de Mossoul le 29 avril 2016, le conseil de gouvernorat de Mossoul a voté une décision pour le refus de toute intervention des forces de mobilisation chiites dans la ville de Mossoul. À l'époque, on a pris ces décisions quand on était déjà à la ville d'Al-Posh. Donc, c'est vrai que ça fait 9 ans qu'on n'a pas fait des élections pour les membres de conseil de Ninive, mais vous pouvez déjà activer ces décisions pour empêcher ces groupes armés d'intervenir à Mossoul. Ça va aider, bien sûr, donc ça va aider pour régler tous les problèmes. Je reviens maintenant sur deux indicateurs qui sont très importants. L'indicateur de l'intervention iranienne, donc c'est à plusieurs manières et c'est lent mais profond. Par contre, l'intervention turque, c'est direct et c'est offensif en plus. Et c'est têtu, hein, les Turcs sont têtus à ce propos. Alors j'imagine que le Mossoul, donc, elle doit garder toujours les liens avec le Kurdistan irakien, et pas seulement le Mossoul, même parce que pour Erbil aussi, les liens avec l'Irak, c'est stratégique. Donc il faut que Mossoul profite déjà des relations et des liens qu'il y a déjà avec la région du Kurdistan irakien. Et je voudrais dire ça comme ça, vous, dans la gouvernance locale, vous devez être un peu audacieux, vous devez prendre des décisions, il ne faut pas avoir peur de ces forces mobilisations chiites, parce que vous avez déjà le public qui est avec vous, la population kurde, moussoulite, qui sont avec vous et qui refusent déjà l'intervention iranienne dans la ville. Donc ça, c'est un point positif pour vous. Vous pouvez déjà profiter de ce point-là. لا كاتب علي ملاحظات لأن Okay, thank you so much. We go for a coffee break. c'est moi, c'est le... C'est à moi? C'est à moi? Non, non. Oui, c'est ça. Il y a très pas comme c'est pas chose. Oui. C'est vite. Après, c'est évident. All right, welcome back. Thank you, Hussein. The second panel, we start with Mr. Suri from the Institute of IFPU. French Institute for Near East. Or Yes. from Middle East. Near East. Near East. And Mr. Suri is going to talk for us about the issues related to internal displaced people at Greece. And yeah. Please. Just maybe to explain that we are going to concentrate our discussions, the 3 last discussions, to finish around 1 p.m. and after
to go to it and to be Yeah, we more have comfortable after. 3 people to. Also for our friends from Mosul, and si tu peux leur dire que صار تغيير ils sont بالبرنامج invités aussi à manger. راح يخلص عن نخلص. نخلص من الساعة الساعة 1 1 ونص جيد. وبعدين راح نذهب للمطعم للغداء Comme ça après ils ont le temps. بعدين بتقدرون براحتكم ترجعوا من الموصل. Bon, So this is the يعني احنا last. بالاصل انا بالاصل نازع في اربيل Alors je suis déplacé à Erbil يعني ما بنسى من 2010 يعني. depuis 2010. donc on va parler des déplacés. احنا راح نتكلم ايضا عن النازحين في جلستنا. So please. I'm starting. Donc ma communication va être autour des déplacés et je l'ai intitulé Enjeux et blocage du retour. انا مداخلتي سوف تكون عن النازحين وبعنوان التحديات ومصاعب العودة للنازحين. Alors depuis 2017, des milliers de familles de la ville mais aussi de la province de Mossoul continuent toujours à vivre dans des camps ou en dehors des camps. منذ عام 2017 ولحد هذا اليوم الآلاف من العوائل الموصلية نزحت وتهجرت إلى المناطق المجاورة للموصل كانوا يعيشون في المخيمات. Sous l'autorité d'Erbil, on a 6 camps qui ont été construits et qui continuent à être occupés. تحت إدارة حكومة محافظة أربيل لدينا 3 سيت bien 3 6 camps. 6 مخيمات يسكنها النازحون من الموصل. Et depuis 2020, eh bien, ce sont les derniers camps, puisque la plupart des autres ont été fermés en Irak fédéral. ولغاية 2020 بقي منها هذه لأن البقية تم إغلاقها من قبل وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية. Ces camps dans la région d'Erbil totalisent à peu près 6 000 familles, donc 30-35 000 personnes, plus 28 à 30 000 individus. مجموع النازحين في هذه المخيمات هي حوالي 6000 عائلة بالإضافة إلى 28,000 شخص. Voilà, donc j'ai travaillé essentiellement dans tous ces camps, mais là je vais plutôt me baser sur des entretiens qui ont été réalisés dans les 3 camps qui sont sur la route de Mossoul. أنا تجولت في هذه المخيمات جميعها ولكني سوف أتطرق على المقابلات التي أجريتها في هذه 6 مخيمات التي على طريق الموصل بين أربيل والموصل. Les 3, hein. 3. ثلاثة. Et donc le premier s'appelle le camp de Razer. الأول مخيم الخازر. Et on a Hassan Cham U2, U2 et U3. ولدينا حسن شام U2 و U3. Alors, avec la fin de la bataille de Mossoul, en 2018, la question est de savoir qu'est-ce que l'on fait des populations déplacées. بعد انتهاء معركة تحرير الموصل في 2018 ظهر سؤال ماذا سوف نعمل مع النازحين الموصل. Ça, c'est dans tous les conflits, que ce soit en Afrique, c'est une donnée générale. Dans les périodes de stabilisation, de normalisation, c'est un enjeu important de savoir dans quelles conditions les populations qui ont été déplacées pendant une période de guerre vont pouvoir ou non rentrer. هذا التحدي طبعا ليس فقط في العراق ولكن في جميع أنحاء العالم عندما يكون هناك صراعات بعد الاستقرار والاستتباب الأمني يطرح سؤال كيف ستدير عملية عودة النازحين وما هي الظروف التي تساعد عودة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم. Ce qu'on appelle une période de normalisation, c'est une période qui devrait permettre aux populations progressivement de rentrer dans des conditions d'accueil qui sont un contexte stabilisé. أقصد بكلمة التطبيع هي العملية التي يستطيع من خلالها النازحين العودة تدريجيا إلى مناطق سكناهم والظروف التي سوف تساعدهم للعودة. Ça c'est la théorie, parce que jamais les conditions du retour n'ont été réunies, en tout cas pas pour tout le monde.
هذا من الناحية النظرية لأن الظروف ليست لا نجد أبدا ظروف كاملة 100% تساعد على عودة النازحين بشكل كامل. Dans ces camps, on a effectivement plusieurs situations familiales. في هذه المخيمات لدينا حالات سوف أتطرق إليها من العوائل الموجودة. Donc on a des familles qui ont perdu évidemment leur logement, leur travail. لدينا عوائل فقدت عملها وأيضا سكنها وبيوتها في الموصل. Celles qui n'ont pas ou plus de ressources financières. والآخرين عوائل أخرى ليس لديهم قدرة مالية للعودة. Et on a des familles ou des individus qui ont des problèmes de sécurité. وهناك أيضا عوائل لديهم مشاكل أمنية تمنعهم من العودة. Un autre cas que j'ai pu observer, c'est celui de femmes seules qui se sentent en insécurité quand elles ne sont pas dans un camp sans la présence d'hommes. وأيضا حالة أخرى وجدتها خلال مقابلاتي هي النساء اللواتي يعيشن وحدهن في هذه المخيمات بدون وجود رب للأسرة أو رجل معه. Et on a le cas aussi plus marginal, mais qui existe aussi de ceux ou celles qui ne disposent plus des documents administratifs nécessaires ou bien reconnus par le gouvernement irakien. وأيضا هناك حالات أيضا أخرى عرضية أسميها لبعض الأشخاص الذين لا يمتلكون وثائق ثبوتية لكي يستطيعوا العودة إلى محل سكنهم. Leurs papiers d'identité ont été parfois produits par l'État islamique ou bien ont été détruits, ce qui complique leur statut légal dans le pays. البعض منهم لديهم وثائق ثبوتية أصدرها التنظيم الإرهابي داعش لهم، والبعض الآخر فقدوا هوياتهم الثبوتية مما يجعلهم في وضع حرج فيما يخص عملية العودة إلى الموصل. En plus de ces situations, من الناحية القانونية عفوا. En plus de ces situations personnelles, on a l'évolution d'un contexte qui n'est pas positif en Irak pour ces déplacés. وأيضا بإضافة كل هذه التحديات هناك التدهور في الوضع الداخلي في المحافظة الذي أيضا يمنع عودة هؤلاء النازحين. À partir de novembre 2020, le gouvernement fédéral à Bagdad décide de démanteler les camps. ابتداء من شهر نوفمبر 2020 بدأت الحكومة العراقية بحل هذه المخيمات التي كانت موجودة. Deux grands camps de la province de Mossoul vont fermer, Salamia et Hammam Ali. قامت الحكومة بغلق مخيمين كبيرين في جنوب الموصل هي السلامية وحمدانية. حمام علي. Et de nombreuses familles vont essayer de venir s'inscrire dans les trois camps dont j'ai parlé. الكثير من هؤلاء العوائل الذين كانوا في هذه المخيمات جاءوا إلى المخيمات الموجودة في حصن الشامي وقاموا بالدخول إليها والتسجيل فيها. Mais bien sûr, pour Bagdad, elles n'ont pas le droit d'être inscrites et de toucher l'aide humanitaire. ولكن بموجب قرار الذي صدر من بغداد ليس لديهم حق هذه العوائل بالتسجيل أو الاستفادة من المساعدات الإنسانية. Donc cette situation a pour moi trois conséquences que je vais lister. هذا الوضع ظهر لثلاثة أسباب سوف أتطرق إليها. La première conséquence, c'est que le camp devient pour beaucoup de ces familles ou de ces individus le seul refuge possible. السبب الأول إنه هذا المخيم أصبح الملجأ الوحيد والملاذ الوحيد لهذه العوائل التي تحس وتشعر فيها بالأمان. Alors, on a effectivement des familles qui sont dans les camps pour, on va dire, rester pour des années. نجد إذن في هذه المخيمات بعض العوائل اللي بقيت في هذه المخيمات لمدة سنوات. Alors que d'autres sont beaucoup plus mobiles. Elles ont comme ambition, comme projet, comme stratégie, plutôt de passer quelques mois et de ressortir du camp. العوائل الأخرى لديها استراتيجية مختلفة وهي التنقل بين المخيم وبين مناطق سكنهم في الموصل، فيأتون لمدة عدة أشهر يبقون في المخيم وثم يعودون مرة أخرى إلى مناطق سكنهم في الموصل. Et cela crée un problème puisque ceux qui vont et qui viennent
qui voudraient rentrer et ressortir, ne peuvent pas revenir dans le camp parce qu'ils seraient exclus de l'assistance humanitaire. وهذا يخلق مشكلة لهؤلاء الذين يتنقلون لأنهم عند خروجهم ودخولهم يحرمون من المساعدات الإنسانية التي يعطاها لهم. Voilà. Et ça, ce sont les critères du gouvernement fédéral. وهذه هي طبعا كانت قيود الحكومة الفيدرالية التي وضعتها على هذه. Donc on voit déjà que dans ces camps, on a un écart important entre les situations, entre celles qui restent parce qu'elles sont dans une situation de blocage. Si elles sortent, elles vont perdre l'aide humanitaire. Et celles qui sont déjà sorties et qui sont bloquées parce qu'elles ne touchent plus l'aide humanitaire. إذن هناك نوعين من الحصار. هنا حصار لهؤلاء العوائل الذين يخشون عند خروجهم من المخيم أن لا يعودوا إليه مرة أخرى، وأيضا حصار لهؤلاء الذين يتنقلون لأنهم عند خروجهم سوف يحرمون من المساعدات الإنسانية. Le fait que le camp soit l'unique refuge, parce que l'impossibilité, le fait de sortir de l'aide humanitaire, si on quitte le camp, est un frein au fait de pouvoir sortir du camp. فنرى أن المخيم أصبح ملجأ الوحيد لهؤلاء العوائل، لأن البعض منهم يعرفون أنهم عند تركهم للمخيم سوف يحرمون من جميع المساعدات، فهذا يعتبر عائق لخروجهم من المخيم. Fait que de nombreuses familles ne se projettent pas dans un retour dans leur zone d'origine. لهذا يعتبر هذا من الدوافع الأساسية التي تمنع هؤلاء العوائل من العودة بشكل كامل إلى مناطقهم. Parce qu'elles n'ont plus de maison, la maison a été détruite, elles n'auront pas forcément de possibilité de trouver un travail, et donc le risque d'être marginalisées fait qu'elles ne vont pas quitter le camp, parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas y revenir facilement. لهذا نجد أن هؤلاء يخشون العودة لأسباب. أولا عندما يعني هؤلاء العوائل ليس لديهم أماكن لكي يعودوا إليها، بيوتهم مخربة تم تدميرها أو حتى فقدوا أعمالهم، ويخافون أيضا ما نسميه هذا خطر التهميش، أي بمعنى إذا خرجوا من المخيم سوف لن يستطيعون العودة إليه وسوف يحرمون من المساعدات التي تقدم داخل المخيم. Ça, c'est le premier blocage. هذا هو الحصار الأول اللي تكلم عليه. Le deuxième blocage, c'est un blocage lié à des enjeux politiques. الحصار الثاني وهو مرتبط بالتحديات السياسية. Le ministère irakien des migrations الحكومة وزارة الهجرة والمهاجرين في الحكومة الفيدرالية العراقية a décidé que les familles qui viendraient après novembre 2020 ne seront pas incluses dans l'aide humanitaire. قررت بأن العوائل التي تعود إلى المخيمات بعد نوفمبر 2020 لا يصرف لهم مساعدات إنسانية. Donc dans les 3 camps qui sont à Razer, on a plus de 500 familles qui sont dans les camps mais qui sont exclues de l'aide humanitaire parce qu'elles sont arrivées après novembre 2020. لهذا نجد في هذه المخيمات الثلاثة أكثر من 5000 عائلة محرومين من هذه المساعدات لأنهم دخلوا المخيم بعد هذا التاريخ. Bien sûr, c'est une pression pour fermer les camps dans l'avenir. بالتأكيد هذا نوع من أنواع الضغوط المستخدمة لغلق هذه المخيمات. Parce que Bagdad considère que toutes les zones qui étaient sous contrôle de Daesh avant sont aujourd'hui complètement libérées. لأن الحكومة العراقية في بغداد تقول بأن كل المناطق التي كانت تحت احتلال داعش الآن هي محررة بالكامل ويستطيع الناس العودة إليها. Et donc ils n'acceptent pas que des populations continuent à être déplacées, puisque pour eux, les conditions du retour permettent le départ des camps. لأنها جميع العوائق التي كانت أمام عودتهم تم يعني لم تعد موجودة بالكامل، وكل الظروف مهيئة للسكان للعودة إلى مناطقهم. Évidemment, quand on discute avec ces familles dans les camps, la situation n'est pas acceptable, la situation du retour n'est pas acceptable pour les familles que l'on interroge. العوائل التي التقينا بهم كلهم يقولون أن الظروف غير مناسبة لعودتنا إلى مناطقنا.
Donc comme je l'ai dit, certaines n'ont pas les capacités financières, كما قلت هناك البعض من ليس لديهم القدرة المالية للعودة، mais aussi certaines ne se sentent pas en sécurité dans la plaine de Ninive. والبعض الآخر أيضا لا يشعرون بالأمان خصوصا في منطقة سهل نينوى. Elles n'acceptent pas de vivre sous le contrôle du Hajj. لا يرغبون أن يعيشون تحت سيطرة الحشد الشعبي في هذه المناطق. Et vous avez le problème aussi des femmes célibataires, sans protection, sans hommes, qui ne veulent pas quitter le camp. وأيضا مشكلة النساء اللواتي يعيشن وحيدات بدون رجل، اللواتي يخافون أن يتركون المخيم. Ce que j'ai observé, c'est qu'il y a une différence totale d'analyse et de perception de situation entre les familles déplacées et le gouvernement irakien. هنا الذي يعني الأمر المحير أني أجد تحليلين ونظرتين مختلفة، سواء كانت من الحكومة العراقية فيما يخص إلى العوائل، ونظرة المهجرين هؤلاء فيما يخص أو النازحين فيما يخص عودتهم. تحليلين مختلفين تماما. Et le point de vue de Bagdad est également très différent de celui des ONG qui opèrent ici. وأيضا من وجهة نظر الحكومة العراقية في بغداد هي مختلفة عن وجهة نظر المنظمات الإنسانية الموجودة هنا في البلاد، ainsi que du gouvernement régional kurde. وحتى مع وجهة نظر الحكومة الإقليم كردستان العراق. Je pense qu'évidemment le gouvernement irakien est conscient de la situation réelle, mais il a sa propre logique. أعتقد أن الحكومة العراقية مدركة تماما للظروف الحقيقية الموجودة، ولكن لديها مفهومها أو غايتها من وراء ذلك. Et surtout, les humanitaires ont des normes de procédure qui sont différentes. وأيضا المنظمات الإنسانية لديهم إجراءات فيما يخص عودة النازحين تختلف تماما عن وجهة نظر الحكومة العراقية. Ce qui fait que le gouvernement en fait est plus strict, le gouvernement de Bagdad est plus strict au sujet de la réglementation des déplacés par rapport à la vision des humanitaires. لهذا نجد أن الحكومة العراقية هي حدية إذا صح التعبير فيما يخص عودة النازحين، وهي وجهة نظر تختلف عن وجهة نظر المنظمات الإنسانية. En fin de compte, les problèmes que rencontrent les familles de déplacés qui vivent dans les camps sont compliqués à résoudre parce que on a deux autorités en présence, Bagdad et Erbil. لهذا مشاكل هؤلاء النازحين في هذه المخيمات هي مشاكل صعبة للحل، لأنهم يقعون تحت سلطة حكومتين، حكومة الإقليم وحكومة المركز. Plus les acteurs humanitaires qui interviennent. وأيضا المنظمات الإنسانية التي تدخل في هذه المخيمات. Et on a une coordination qui est difficile déjà entre ces trois acteurs locaux. ونجد هناك التنسيق صعب جدا بين هذه السلطات الثلاث، سواء كانت المنظمات الإنسانية أو الحكومة الإقليم أو المركز. Mais surtout, il n'y a pas de relation et de lien possible avec les acteurs étrangers qui interviennent en Irak. لهذا لا يوجد صراحة لا يوجد تواصل بين المنظمات الإنسانية التي هناك وبين الحكومة المركزية. Notamment l'Iran, et qui font pourtant partie de l'équation du retour. l'Iran, pardon. Et notamment l'Iran, avec la présence des milices, qui pourtant font partie de l'équation dans le retour de ces populations. وأخص بالذكر هنا أيضا إيران، تدخل إيران السياسي، لأنها الميليشيات الموجودة هناك هي أيضا تمنع عودة هؤلاء النازحين إلى مناطقهم. Le troisième blocage, et le dernier, je terminerai avec ça. وأيضا الحصار والمنع الثالث الذي أريد أن أتكلم عنه وهو الأخير سوف يكون. C'est le problème de sécurité. هو موضوع الاستقرار الأمني. Qui est l'un des principaux obstacles au retour dans la province de Mossoul. والذي يعتبر من العوائق الأساسية لعودة النازحين إلى أماكنهم. Le problème de sécurité, il est multiple. إشكالية الاستقرار الأمني هي متعددة. Outre la peur de sortir du camp et d'être dans une situation de menace. منها الخوف من الخروج من المخيم والتعرض للخطر. On a le cas des déplacés qui ont ou qui sont suspectés d'avoir eu un rôle à l'époque de Daesh.
هناك بعض النازحين الذين اتهموا بأن لديهم علاقات أو لديهم أقارب كانوا ضمن تنظيم داعش. Donc pour eux, la situation elle est encore particulière. لهم هذا الوضع هو خصوصي جدا أو دقيق جدا. Il leur est interdit totalement de quitter le camp pour aller à بالنسبة Erbil, لهم pour aller à Mossoul. ممنوع الخروج من المخيم للذهاب إلى أربيل أو الموصل. Leurs noms sont notés dans les fichiers des services du renseignement, de sécurité. لأنهم أسمائهم من ضمن الأسماء المطلوبين عند السلطات الأمنية، القوات الأمنية. Ils ne peuvent pas traverser les checkpoints. لا يستطيعون عبور السيطرات. Et même dans des cas très difficiles que j'ai pu observer, comme par exemple des gens qui étaient malades. وحتى في حالات الحرجة عندما يكونون مرضى أيضا، لاحظتها أيضا حتى حالات حرجة. Le cas d'un diagnostic de crise cardiaque où la personne n'a pas pu aller à l'hôpital. لقد يعني حادثة يعني كنت موجودا فيها، الشخص تعرض لأزمة قلبية ومنع من أن يخرج من المخيم. Donc on a cette situation de, pour certaines personnes, pour une catégorie de ces déplacés, cette situation de camp, prison. لهؤلاء النازحين هو المخيم أصبح نوعا من السجن لهم. Voilà, donc pour finir, pour conclure, on a plusieurs types de conflits et de blocages qui empêchent le retour. لألخص هناك عدة أنواع من العوائق التي تمنع عودة النازحين. Le gouvernement irakien souhaite fermer les camps. الحكومة العراقية ترغب بغلق هذه المخيمات لكي يعود الناس إلى محل سكنهم. Mais on voit bien que le processus est difficile à mettre en ولكن place. الآلية صعبة جدا، يعني تطبيقها وتنفيذها صعبة جدا. Vous devez penser où vous allez mettre les gens. يجب أيضا التفكير أين سوف يعودون هؤلاء الناس. يجب يعني إيجاد مكانات لعودة هؤلاء الناس. Donc certains ont des problèmes aussi, j'en ai pas parlé, mais ça fait partie de ces problèmes de sécurité, des problèmes de représailles avec les voisins si jamais ils rentrent. وأيضا هناك مسألة لم أتطرق إليها أيضا، وهي هؤلاء الذين لديهم علاقات كانت مع داعش أو أفراد عوائلهم كانوا أفراد من داعش، يخافون أيضا من الانتقام من الأهالي إذا عادوا في محل سكنهم. Et donc tous ces problèmes de sécurité doivent trouver une solution avant de fermer les camps. هذه المشاكل الأمنية يجب أن تحل جميعا قبل أن تغلق هذه المخيمات. Donc, où aller aujourd'hui lorsque l'on est encore déplacé de Mossoul depuis de longues années? أين يمكن أن يذهبون هؤلاء في حين أنهم كانوا في المخيمات لمدة سنوات؟ On voit bien qu'on a des catégories de déplacés qui n'arrivent pas à trouver de solution. لدينا كما ترون فئات لا يستطيعون أن يجدون منفذ أو ملجأ آخر. Et pour eux, l'attente dure depuis 6 ans. والانتظار أطال أصبح أكثر من 10 سنوات وهم ينتظرون. Et leur survie dans ces camps devient de plus en plus difficile. وحتى طريقة عيشهم في هذه المخيمات أصبحت شيئا فشيئا صعبة. Sans que des solutions globales semblent. لم تصرف حصتنا هنا. Ils n'ont pas débloqué la part du gouvernement des Libyens. تخصيصات صندوق إعمار الموصل. Alors maintenant, on va parler des attributions pour le fonds de reconstruction de Mossoul. الموصل لم تتجاوز 28%، يعني التخصيصات. Donc l'attribution pour la reconstruction, le fonds de reconstruction ne dépassait pas 20%. في حين المفروض تكون يعني 50% باعتبار انه الضرر والخسائر اكبر من. Alors si on prend déjà les dommages et les intérêts puis l'espace, déjà la superficie du Mossoul, il aurait dû avoir déjà 50% de ces attributions là. باختصار يحتاج انه نزيد هاي الخطه بنسلة الموضوع. Donc en résumé, on va jeter déjà ce projet là dans la poubelle parce que ça sert à rien. عندي مجال له. Est-ce que j'ai encore du temps? C'est un projet de 2016, c'est ça? هذا المشروع كان مال 2017 16. لا بدأ في 2017 نعم تموز. ولكن لا يعني هو ما زال صار مفعول بس ما صار تحديث بهاي الخطة لأن فشلت يعني. Donc mais ils n'ont pas mis à jour donc c'était déjà échoué déjà. Il n'est pas appliqué.
أنا أكتفي بهذا الشيء إذا حضرتك مثلا عندك أسئلة، لأن يعني عندي كثير أمور بس ولكن ما أريد أدوخكم صراحة. Donc j'ai beaucoup de choses, mais je vais. أنا بس حبيت أتعامل بالأرقام يعني. J'ai voulu juste vous donner des statistiques. Sinon, si vous avez des questions, je m'arrête ici puis je vais prendre vos questions si vous avez des questions à ce propos. Est-ce qu'il pourrait peut-être, comme sa communication était basée sur les liens, enfin c'est ce que j'avais lu, entre la région autonome kurde et Mossoul, est-ce qu'il aurait peut-être un commentaire ou un mot à dire sur la manière dont la crise a dynamisé Erbil? عندي سؤال فيما يخص العلاقة بين حكومة صهيون كردستان والموصل، وخصوصا الأزمة التي أدت إلى أن تعمل ديناميكية اقتصادية في إربيل، يعني هل لديك شيء تقول على؟ أكيد. خلاص. طبعا يعني الأسباب اللي راح تؤدي إلى أنه تكون هناك شراكة قوية بين الموصل وأربيل والموصل ودهوك يعني واضحة، ذكرها البعض منها أستاذ خسرو، البعض منها أستاذ عبد الستار. Alors les raisons pour créer déjà un partenariat très fort entre Erbil économique, je veux dire Erbil, Mossoul, Erbil, Mossoul, Dohok. Certaines raisons ont été déjà évoquées par M. Khosrow-Gorani et M. Abdel Settar Bassor. يعني هنالك فرص كبيرة متاحة لأربيل ودهوك pour Erbil et Duhok. وفي نفس الوقت هنالك تحديات أو معطلات خلينا نقول. Mais en même temps, il y a aussi des défis, ou bien je vais dire des blocages ou des obstacles devant ce partenariat. أنطق نسب. Je vais vous donner aussi des statistiques. نسبة مشاركة الكرد في عملية الاستثمار لا تتجاوز 10%. Alors, le taux de participation des Kurdes dans l'investissement ne dépasse pas 10%. نسبة المشاركة للمقاولين الكرد لا يتعدى 15%. Alors, le taux de participation des entrepreneurs kurdes ne dépasse pas 15%. أكو موضوع إحنا يعني يهمنا جدا إنه يتعالج، وهو يعني التصرف في ميزانية تنمية الأقاليم. Alors, il y a un problème qui doit être réglé, c'est déjà la gestion du budget pour l'investissement dans les périphériques. إدارة المحافظة قسمت ميزانية الأقاليم إلى 50 للوحدات الإدارية و50 للنفع العام، صح له؟ نعم. Alors, dans le budget de gouvernorat de Ninive, donc ils ont consacré déjà 50% pour l'administration et 50% pour le déplacement, la mobilité. هذه طبعا سلبياتها أكثر من إيجابياتها. Donc il y a beaucoup de points négatifs que positifs dans cette répartition. فهذه يعني باختصار تأثر على معيار الضرر ومعيار الكثافة السكانية بالنسبة للوحدات الإدارية. Ça va impacter déjà le critère de dommage et de taux de la population. طبعا هنالك يعني المؤشرات الإيجابية لإمكانية دخول يعني العامل أو الفاعل الاقتصادي الكردستاني في الموصل. Alors donc je vais parler maintenant des points positifs, les acteurs kurdes dans l'investissement de Mossoul. هنالك يعني نوع من الثقة من أهالي الموصل بالمستثمرين والمقاولين الكرد. Donc il y a une confiance totale de la population moussoulioune envers des investisseurs kurdes. بسبب الجدية والحرص والإمكانيات الفنية. Parce que les investisseurs kurdes, donc, ils possèdent déjà des moyens et ils sont très sérieux et très prudents quand ils travaillent. ولكن في نفس الوقت هنالك مشاكل. Mais en même temps, il y a aussi des problèmes. فمثلا هنالك معرقل للشركات، معرقل قانوني مقصود متعمد. Alors il y a donc un frein légal délibéré pour empêcher déjà les investisseurs kurdes à travailler à Mossoul. وبالتالي يؤدي إلى عزوف الكثيرين مرغمين عنهم عن الدخول في عملية الإعمار. Donc pour cela, donc on voit beaucoup des investisseurs qui tournent déjà ou bien qui vont pas
s'investir parce que il y a ces obstacles-là. وهو عدم اعتراف بغداد بعملية التحاسب الضريبي لشركات الأقليم. Pour une simple raison, parce que Bagdad ne reconnaît pas déjà la fiscalisation des entreprises kurdes dans la loi irakienne. بحاول أختصر طبعا. Donc je vais essayer de raccourcir. طبعا أنا أؤيد أنه يكون هناك يعني تنسيق بين أربيل والموصل ودهوك والموصل من جهة والاثنين مع بغداد من جهة أخرى. Moi, je soutiens déjà une coordination entre Mossoul et Erbil d'un côté, Duhok, Mossoul d'un côté, avec le gouvernement central de Bagdad. ضمن رؤية عامة بأنه الأقليم عامل يعني استقرار للموصل أمنيا واقتصاديا وليس العكس. De point de vue que la région du Kurdistan est un facteur et un acteur de stabilisation pour Mossoul. وهذه بحاجة إلى جهود مستمرة من الأطراف الثلاث. Donc ça demande déjà des efforts de la part des trois parties. إمكانيات الأقليم من ناحية الجودة والإمكانيات المالية وإلى آخره يعني لا شك فيها. Donc si on parle déjà de pouvoir de région du Kurdistan irakien, dans ce qui concerne la qualité ou bien le financement, donc c'est de bonne qualité. وأنا أعتقد أنه ساحة الموصل ستبقى مفتوحة أمام أربيل ودهوك من الناحية الاقتصادية أكثر من باقي مناطق العراق. عفوا. يعني ساحة العمل سوق العمل راح تكون أكثر مفتوحة؟ طبعا يعني أكثر تأثيرا. Excellent plaisir. Alors donc c'est pour ça donc le chantier de Mossoul donc sera très ouvert pour Erbil et Duhok par rapport aux autres villes irakiennes. أعطيك 4 يعني مؤشرات. Donc je vais vous donner 4 يعني مثلا بيض المائدة، الدجاج، يعني احنا طبعا قريبين من موعد الغداء فلازم نذكر الدجاج. Alors donc je donne un exemple, donc des œufs, tout ce qui est des œufs et des volailles. Donc déjà parce qu'on est déjà dans la période de déjeuner, c'est pour ça que je mentionne ça. Et aussi le ciment. حديد التسليح. Et aussi les fers. والوقود أحسن. Et aussi l'énergie. هذه كلها مصدرها كردستان. Tout ça c'est l'origine de c'est Erbil et Duhok, c'est le Kurdistan irakien. خلاص برا خلاص. Donc c'est fini déjà. That's all right. The last speaker, I think Mr. Cyril is going to present. Oui, alors Rita est donc doctorante, donc doctorat. ريتا خلف طالبة دكتوراه à l'université de Paris. في جامعة باريس. Paris-Cité. في باريس-Cité في جامعة باريس. Elle est franco-irakienne. هي فرنسية عراقية. Sa famille est d'origine de Mossoul ville, tu m'avais dit. Hein. عائلتها منحدرة من الموصل، مدينة الموصل. Et donc elle a une formation d'architecte. وهي تخصصها هو المعماري. Et ça va être intéressant de l'écouter parce que elle va nous présenter justement la manière dont les choix sont opérés dans la conservation ou non de l'architecture. لذا أنصحكم بالإصغاء لها لأنها سوف تتكلم عن فيما يخص التخطيط العمراني وكيفية البناء العمراني. Et certainement d'autres sujets, mais je pense qu'il y aura un lien important aussi à faire avec les choix opérés par la gouvernance locale. لكن أعتقد أن هناك صلة سوف تكون فيما يخص خيارات الحكومة المحلية في عملية إعادة البناء والإعمار. Et donc une petite demande pour Narine, est-ce que c'est bon, c'est réglé? Oui, c'est fait. Juste derrière. سوف تستخدم الفيديو بروجيكتور في التقديم. 6.5 مليون دونم من الأراضي الزراعية اللي هي تمثل تصل ب 65 إلى 70% من الإنتاج الحقيقي للعراق.
Alors, juste un point, il a déjà parlé des points positifs et puis les obstacles devant la stabilité à Mossoul. Quand je dis Mossoul, c'est le gouvernement à Ninive. Donc, le plan agricole pour le Ninive, donc c'était, juste pour vous donner une petite idée, donc c'est à peu près de 6,5 millions de dönüm de terrain agricole, c'est-à-dire équivalent de 75% de la production des récoltes céréales de l'Iran. يعني لو لاحظوا السنه اعتدوا فقط 17,000 دونم في الخطه الزراعيه من 6.5 مليون. 17,000. 17,000. Alors qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont juste débloqué des 17 000 dönüm de ces 6,5 millions de terrain. هاي نقطة، النقطة الثانية نتكلم عن موضوع مهم في عهد الإعمار وهو المساهمة والتداخل. اليوم الشركات الكردية احنا ذكرت كثير الأتراك فتشلبوا بي. Alors un autre point aussi très important, c'est la contribution des sociétés turques. Il a dit d'abord, mais il dit non, je dis turc parce qu'on a beaucoup parlé des Turcs, mais je parle des sociétés, des entreprises turques. أصبحت متمرسة وذات قدرة فنية ومالية واحترافية في عملية الإعمار في داخل الإقليم. Et donc ces entreprises et ces investisseurs donc, kurdes, ils sont expérimentés, ils ont déjà la performance et puis le professionnalisme dans la reconstruction. وكانت قبل الاحتلال عصابات داعش للمدينة كانت تعتمد الوثائق الصادرة من الإقليم في دخول المناقصات والعقود الحكومية في ذاك المدينة. Et avant l'arrivée de Daesh, on acceptait déjà les offres des entreprises kurdes qui participaient déjà dans les offres de reconstruction ou bien des projets. وحاليا هذه الوثائق ما تعتمد. Et aujourd'hui, donc on les prend pas en considération déjà ces documents-là provenant de la région du Kurdistan irakien. جزء من هذه الشركات فيها مهندسين وفيها عمالة من سواء يعني قد تكون تركية أو سورية أو أي شيء من ضمن الأيدي العاملة. للأسف رغم أنه الحكومة الاتحادية وزارة الداخلية أعطت موافقة باعتماد الفيزا الدخول في الأقليم أو الإقامة في الأقليم، يحق لها تدخل بقية مناطق العراق، إلا أن بعض النقاط الأمنية للجهات اللي ذكرتها في مقدمة حديثي تمنع دخولهم، وأعتقد أنتم عانيتوا حتى عند اتصال معنا بالجهات الأمنية. هذا معطل كذلك رئيسي. Alors donc la plupart de ces entreprises kurdes, il y a des ingénieurs que ce soit turcs, syriens qui travaillent dans ces entreprises et malgré que le ministère de l'Intérieur irakien, ils ont déjà décrété une décision qui permettait déjà les gens qui entraient avec un visa au Kurdistan de pouvoir se déplacer dans le reste de l'Irak, mais malheureusement pour des raisons que j'ai déjà mentionnées, il y a des groupes armés qui empêchent déjà ces gens-là de rentrer à Mossoul. Donc je m'arrête ici aussi. Pardon. نعتذر من السيدة خلف، الآن ممكن تبدأ بمداخلة. Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. بالبداية أشكركم جزيلا لدعوتي لهذه الطاولة. Ma présentation va être dans la lignée de mon travail de thèse qui traite l'évolution urbaine et architecturale dans Mossoul au XXe siècle. أنا مداخلتي ستكون جزء من أطروحة الدكتوراه التي تتكلم عن التطوير العمراني في القرن العشرين. Aujourd'hui, en fait, je vais partager avec vous quelques interrogations autour de l'héritage moderne et sa place dans le processus de la reconstruction de Mossoul. اليوم سأتكلم عن بعض التساؤلات فيما يخص العمران الحديث في موصل والأساليب التي يجب اتباعها. Comment et pourquoi cette architecture moderne est mise à l'écart de la reconstruction? كيف ولماذا هذا الطراز المعماري تم استبعاده في عملية إعادة الإعمار؟ Donc, au départ, je vais rapidement définir l'architecture moderne et son أنا سوف أعرف في البداية العمران الحديث. Puis ensuite, on va traiter le traitement de cette architecture dans la reconstruction. ثم سوف أتكلم عن طريقة التعامل مع هذا العمران أو
المعماري بإعادة الإعمار. وبالنهاية et à la fin on va essayer de voir le potentiel les potentielles raisons qui placent cette architecture moderne à l'ombre de la reconstruction. والثالث بتكمل الأسباب التي ممكن أن تضع هذا الطراز المعماري في عملية إعادة الإعمار. Donc en fait le modernisme pardon, c'est un courant architectural apparu dans la première moitié du XXe siècle. الحداثة المعمارية هو طراز ظهر في القرن العشرين. Elle est caractérisée par un retour minimal au décor. هو يحدد بالعودة إلى أقل يعني حد الأدنى للديكور السابق. Et des lignes géométriques pures, fonctionnelles. الخطوط الهندسية fonctionnelles. التوظيفية. Et donc en fait on voit l'apparition de nouvelles techniques et méthodes de construction. لهذا نجد ظهور تقنيات وحديثة في إعادة الإعمار والبناء. De nouveaux matériaux donc béton, acier, verre. المواد الحديثة مثل الإسمنت والفولاذ وإلى آخره. Et en fait on va utiliser un nouveau vocabulaire, les plateaux libres, la conquête de la hauteur. سوف نستخدم مفردات حديثة أيضا اللي هي بلاتو ليبر. لا سي التيرم. يعني en fait c'est la construction qui est libre donc on va avoir des portées beaucoup plus importantes dans la construction. مساحات واسعة, مساحات أوسع. Sans piliers, exactement. بدون الأعمدة. يعني مساحات واسعة بدون استخدام الأعمدة. Donc en fait en Irak, cette architecture moderne, elle est arrivée dans deux phases. هذا في العراق هذا المعمار الحديث الطراز المعمار الحديث وصل في من جهتين. La première, elle est suite à l'Empire ottoman. الأول كان من بواسطة الإمبراطورية العثمانية. À la suite, donc après. بعد l'Empire ottoman. Avec un processus technologique qui a été enclenché par la colonisation. عملية تقنية كانت من خلال يعني ظهرت بعد الاحتلال. Et la deuxième phase, elle se présente plutôt comme une condition culturelle. والثاني هو الثقافي على الأكثر. Post-Seconde Guerre mondiale. بعد الحرب العالمية الثانية. Où le modernisme international il devient outil national. أو حيث أصبحت الحداثة modernisme international, il devient national en fait. أصبحت هذه الحداثة الدولية أصبحت محلية أو وطنية. En fait, à travers ces deux temps, on va avoir un passage d'un style international à un style qualifié de régionalisme, donc beaucoup plus local. خلال هذه الحقبتين سوف نجد أسلوب الذي هو أسلوب دولي تحول إلى أسلوب محلي. Et en fait, à Mossoul, cette architecture, elle s'est manifestée dans les... Donc en fait, à Mossoul, cette nouvelle architecture, elle s'est manifestée tout d'abord dans les premiers quartiers qui ont été construits tout autour de la vieille ville de Mossoul. Mais aussi et surtout dans le traçage des rues, donc ceux que dont je cite une partie Nainawa, Khaled ibn al-Walid, Jamhouriya, al-Farouq, al-Dawasa. خصوصا في بعض الطرق أو الشوارع مثل نينوى خالد بن الوليد والجمهورية هذه الشوارع والفاروق. Donc en fait cette architecture elle a été accompagnée par une transformation urbaine également. هذا الطراز المعماري كان يرافقه أيضا transformation urbaine et تحول معماري حديث. Donc d'un tissu dense en fait dans la vieille ville à quelque chose de beaucoup plus dissocié et répétitif. Ok, من نسيج حضري كلش. Ça c'est très.
راح احاول شويه اقول كلمات بالعربي بس مو اكيد. من نسيج حضري كلش متماسك بالمدينه القديمه الى نسيج حضري اكثر بعد و ريبيتيتيف متكرر اكثر. استمر بالعربي. لا خليني على الفرنسي. Et donc en fait ce nouveau tissu هذا النسيج الحديث il va apporter de nouveaux cadres de vie et des modes d'habiter. يخلق إطار جديد للحياة. Donc par contre la dimension nationaliste dans cette architecture à Bagdad, elle est moins présente à Mossoul. ولكن هذا النمط الوطني حاضر أكثر في بغداد من الموصل. En fait, quand on regarde un petit peu les études qui ont été faites à l'époque, on va parler d'une نتكلم عن الدراسات التي كانت تطرق إليها في السابق. نجد أن on va parler d'une tombée de la ville sur des influences étrangères. سوف نجد أنه يعني وقوع المدينة تحت تأثير الخارجي. Et la perte de l'identité locale. وفقدان الهوية المحلية. Mais cette idée-là, en fait, elle a été énormément modifiée. ولكن هذه الفكرة تم تغييرها كثيرا. Suite à l'arrivée aussi des premiers architectes moussouliotes dans la ville. ولكن هذه تغيرت بعد وصول المعماريين الأولين في الموصل. Qui vont essayer d'intégrer des éléments de l'architecture traditionnelle dans leur architecture. Comme les arcs comme éléments esthétiques, pardon. مثل الأقواس يعني عناصر جمالية. Ou bien la pierre en tant que matériau local. وحتى الأحجار كمادة محلية للبناء. Donc en fait, ils vont essayer d'avoir un peu, ils vont essayer d'insérer un esprit moussouliote au modernisme. حاولوا إدخال الفكرة الموصلية في بنائهم. Voilà, et donc en fait, ils vont participer à la transformation de l'image de la ville de Mossoul au XXe siècle. إذن دخلوا في عملية تغيير الطراز المعماري في القرن العشرين في الموصل. وصورة الموصل بشكل عام. Et en fait, cette image-là, elle va continuer à se transformer à travers ces rues-là. هذه الصورة سوف تستمر في التغيير في هذه الشوارع. Où les rues, en fait, ils vont devenir un diaporama vivant. تصبح نوع من السلايدات الحية اللي ممكن مشاهدتها. Des différents moments de l'histoire de la ville. وأيضا لحظات مهمة من تاريخ المدينة. Comme la destruction, les différents conflits qui ont eu dans la ville. مثل الصراعات التي حدثت في المدينة. Où en fait ces bâtiments ils deviennent témoins des traces de la guerre. أو أصبحت شاهد على آثار الحرب. Et donc en fait ces rues ils continuent aujourd'hui à être aussi témoins du comportement de la reconstruction actuelle. هذه الشوارع هي أيضا شاهد حي اليوم على عملية إعادة الإعمار في الموصل. Donc dans cette suite, je vais essayer de montrer comment cette architecture moderne continue à se transformer pendant la reconstruction. Donc, suite à la libération en 2017, et l'absence d'un travail à l'échelle de la ville, et de certaines directives aussi de la part des pouvoirs publics, le rôle des habitants il devient beaucoup plus important. Et en fait, ils deviennent un peu le moteur de la revitalisation de la ville.
إعادة إحياء المدينة. Et ils vont engager leurs travaux selon les matériaux qu'ils ont à disposition. ويقومون هم بأنفسهم بإعادة بالترميم بالمواد البسيطة التي كانت موجودة. Et en fait, ce rôle important des habitants, il va présenter des comportements différents. هذا الدور المهم للسكان سوف يكون عامل مهم جدا. Donc, je vais présenter plusieurs phénomènes. سوف أقوم باستعراض عدة مظاهر. La première, c'est ce que j'appellerais la destruction. الأول أسميه التدمير. Comme l'exemple de la compagnie nationale d'assurance de Rifat el-Chadrchi. مثل شركة التأمين لرفعت الشادرتشي البناية التي أمامكم. Qui a été détruit à partir de 2003 et a subi un peu ensuite le passage de Daesh. التي تدمرت بالبداية عند تحرير الموصل في حرب الاحتلال في 2003 ومن ثم بعد مجيء داعش. Et où ensuite en fait le gouvernorat va décider de la démolir suite à des problèmes de fondation. ومن ثم قرار المحافظة بهدم البناية بسبب عدم وجود التمويل. Donc moi je m'interroge un petit peu sur la possibilité de sauvegarde d'un tel bâtiment en tant qu'icône de l'architecture moderne. أنا أتساءل كيف هل ألا يجب أن نحفظ هذا المعمار أو هذا الطراز بدلا من تدميره؟ Je laisse ça en question. أترك هذا كسؤال لكم. Ensuite, un deuxième phénomène face à la reconstruction est l'abandon ou la restitution partielle. Donc en fait, dans ce cas-là, on va avoir la reconstruction des commerces au rez-de-chaussée et l'abandon des étages. Surtout pour des raisons économiques. Les locataires, propriétaires de ces magasins, ils vont reconstruire ces parties-là pour pouvoir se relancer aussi économiquement. Je pense que ce phénomène-là, il représente assez bien la reconstruction actuelle progressive. Le troisième phénomène, c'est celui que je vais appeler de camouflage. On peut juste le décrire. En fait, j'utilise ce terme pour désigner le fait de rendre invisibles les traces de la guerre. Par le plaquage de matériaux. L'exemple le plus concret, c'est l'Alcobon. Qui envahit les villes depuis un moment. Et je pense que l'exemple le plus concret, c'est la rue Al-Dawasa, où on observe vraiment des modifications de la forme, des couleurs et de la géométrie des bâtiments. Le quatrième phénomène est celui de la restitution. Et là, en fait, on va avoir des bâtiments qui sont peu endommagés. Et donc, les propriétaires, ils vont vraiment la restituer avec quelques modifications de couleurs. Voilà, tous ces exemples de méthodes de reconstruction questionnent un petit peu cette architecture moderne et sa place dans la reconstruction. Je suis désolée.
je vais partir de ces exemples pour noter quelques observations des différents travaux qui ont été faits. سوف عن طريق هذا المثال سوف اذكر الاعمال التي قيم بها بعمليه اعاده الاعمار في هذه الابنيه. On va remarquer dans la reconstruction سوف نلاحظ خلال اعاده الاعمار qu'il y a une concentration de projets هناك تركيز للمشروع على للمشاريع بشكل عام المشاريع dans la vieille ville في المنطقه القديمه et, المدينة القديمه. et en fait cela va produire une sorte de délaissement de ces édifices modernes. Oui, en fait on va laisser cette architecture parce que on se concentre plus sur la vieille ville. لهذا نجد ان التركيز سوف يكون كثير على المدينه القديمه وسوف تهمل هذه الاحياء الاخرى فيما يخص عمليه اعاده الاعمار لها. D'où l'augmentation du rôle des habitants. وايضا هنا سوف يكون ازدياد في دور السكان انفسهم في عمليه qui n'ont pas forcément une légitimité dans cette dans la manière de traiter cette architecture. والتي ليس لديهم شرعيه يعني بمعنى اخر في عمليه اعاده ترميم هذا الطراز المعماري. Donc à partir de ces observations, je vais essayer aussi de traiter les raisons de la mise à l'ombre de cette architecture. ثم سوف أتطرق على الأسباب التي وضعت هذه الأبنية جانبا أو أهملت. Peut-être au départ la méconnaissance de cette architecture. ربما في البداية عدم معرفتهم لهذا الطراز المعماري. Il y a peu d'études, peu de réflexions. ربما قليل من البحوث وقليل يعني عدم التفكير في هذه الفكرة أصلا. Voilà, mais aussi peut-être la mise en parallèle tout le temps avec la vieille ville. ولكن أيضا أظن السبب هو مقارنتها في المدينة القديمة يعني التركيز أكثر على المدينة القديمة وإهمال هذه الأماكن. Qui est bien sûr d'une grande valeur patrimoniale. والتي هذه أيضا أنا لا يعني أقلل من شأن هذه أو تلك يعني الاثنان لديهم قيمة حضارية ومهمة جدا. Donc en fait pour la vieille ville, on va plutôt parler de restitution. Alors que dans cette architecture, on va parler de renouveau, tajdid. Et donc en fait, je questionne également la mise en œuvre des directives et des réglementations. وهنا أيضا أطرح سؤال على القرارات وأيضا القوانين فيما يخص إعادة التجديد أو الترميم. À la fin, je vais juste essayer de voir comment cette architecture moderne peut devenir sujet à discussion. في النهاية سوف أطرح يعني أحاول أن أسلط الضوء على كيف هذه الطرازات المعمارية ممكن أن تكون حديثا للنقاش وللدراسة. Et je me demande si la création d'une cellule de recherche وأيضا أسأل بإمكانية استحداث خلية للبحث pour apporter des précautions لتقديم مقترحات pour la sauvegarde de cette architecture. كيفية حماية هذه والحفاظ على هذا الطراز المعماري. En fait, on peut voir que dans la reconstruction post-Seconde Guerre mondiale en France, نجد أن في فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية طريقة الحفاظ على التراث المعماري et surtout la centralisation des réflexions وأيضا التركيز فيما يخص على الأفكار était bénéfique pour la création d'une cohérence dans la ville. هذه كانت مهمة جدا فيما يخص عملية الحفاظ على الطراز المعماري في فرنسا. Donc en fait le fait de rassembler des architectes, des urbanistes, des paysagistes, économistes, الفكرة من جمع المعماريين وأيضا المهندسين وحتى الاقتصاديين c'est un moyen de développer des méthodes de préservation. هم جمعهم جميعهم في إيجاد طريقة لتطوير عملية الحفاظ على الطراز المعماري. Et aussi venir à l'aide des habitants وأيضا مساعدة السكان المحليين. Pour savoir comment rebâtir leurs édifices à bas coût, mais tout en respectant cette architecture. ومساعدتهم في كيفية الحفاظ أو إعادة ترميم أو تجديد منازلهم مع مراعاة الطراز المعماري
التراث الموجود فيه. Je m'arrête ici. Merci beaucoup. التوقف هنا، شكرا لك. Thank you. سؤال أطرحه ثم أترك لكم مجال أيضا أن ندير بعض الأسئلة. Dans ce que tu dis, Rita, ça me fait penser à d'autres exemples de reconstruction. ما تطرقت إليه ريتا يذكرني أيضا بنماذج أخرى لإعادة الإعمار Que j'ai pu observer comme à Raqqa ou التي Kobané en Syrie, استطعت أن ألاحظها ولاحظتها في الرقة وفي كوباني، où on voit vraiment le rôle des habitants dans la reconstruction. وهو رؤية دور السكان في إعادة الإعمار. Je profite de la présence d'un responsable du Baladinais. أنا يعني أنتهز الفرصة بوجود الأستاذ عبد الستار مدير البلدية Pour poser cette question, لأسأله هذا السؤال. En quoi c'est une difficulté, puisqu'on voit bien que tu mets un peu en perspective cette méconnaissance de l'architecture par les habitants. يعني ما هي لماذا هذه الصعوبة؟ أنا أريد أسألك ما هذه الصعوبة بعدم معرفة السكان بعملية إعادة الترميم. Donc en quoi c'est une difficulté de concilier le coût, c'est-à-dire l'investissement des habitants, avec les besoins de reconstruction, parce que des fois, effectivement, il faut peut-être faire table rase, bon, ça va peut-être pas te plaire, mais il y a des choix qui se font. Voilà, comment concilier les deux, et surtout, est-ce que ça se fait? كيف يمكن أن نوافق بين يعني دور السكان المحليين ممكنهم مشاركة في إعادة الإعمار وحتى فيما يخص الكلفة ويعني تكون بين الاثنين يعني توافق بين الاثنين. Est-ce que les habitants sont concertés? سؤالي هو هل السكان المحليين هم معنيين؟ Ou est-ce qu'on les laisse, comme tu dis, faire un peu ce qu'ils veulent? أو نتركهم يعملون يعني تغييراتهم بأنفسهم دون مساعدتهم؟ Mais la question est aussi pour Rita. لكلاكما يعني السؤال. Qui commence? Qui doit commencer? طبعا كل ما ذكرته ريتا ومنظورها المعماري والفني وتحدثت عن مدينة راح أعطي مثال وأتكلم بسرعة. Donc tout ce qui est déjà mentionné Rita dans sa perspective architecturale concernant la ville, donc je vais donner un exemple. العراق بصورة عامة من زاخو حتى الفاو يحمل هوية تاريخية ما أتكلم كعراقي ولكن يعني هو أقدم البلدان في العالم. Alors, donc, si on prend l'Irak de Zahro jusqu'à Fao, il a déjà une identité historique très ancienne. Donc je ne parle pas d'identité arabe, mais je parle de la Mésopotamie. كان أمين لبغداد أمين عاصمة يسمى عبعوب وتكلم في يوم حتى ينتقد يظهر عمله ذكر أنه ما موجود من بناء في دبي هو عبارة عن زرق ورق ما أعرف كيف راح ترجمه الفرنسي يعني. D'accord, donc Aboub, il est déjà, c'est presque le gouverneur de la capitale Bagdad, donc il décrivait déjà ce qui se passe à Dubaï, il dit que c'est juste des clichés de l'artificiel, donc tout ce qui est d'artificiel. وتكلم عن بغداد انه هي فيها اعمار رغم احنا ما نعرف ما تعاني من بغداد من مآسي وتدمير. Mais il a mentionné qu'à Bagdad il y a déjà la reconstruction malgré toutes les souffrances qu'elle a subies déjà Bagdad. هو تكلم بطريقة شعبية ولم يتكلم بطريقة مهندس يعني. Donc lui il a parlé de manière vulgaire, il n'a pas parlé de point de vue d'un ingénieur. يعني بغداد عاصمة الرشيدية تحتوي على عدة طبقات من التاريخ والتراث خلال فترة Donc Bagdad, la capitale de l'empire abbasside, donc il a beaucoup des étapes de l'héritage architectural. لكل منطقة في بغداد لها تراثها التاريخي والمعماري والاجتماعي. Donc chaque endroit à Bagdad, il a déjà sa part de architecturale, historique et sociale. وهذا تشوفه في أربيل وتشوفه في الموصل. Alors ça, on peut le trouver déjà à Erbil et à Mossoul aussi. وتشوفه في البصرة وفي زاخو. Et à Basra et à Zafo aussi. لذلك كل ما تكلم به الأستاذ خسرو تكلم به الأستاذ بشار
هو السبب فيما وصلت إليه الحالة المعمارية. Alors tout ce qui a été évoqué par mes collègues M. Bachar et M. Khosrow sont les raisons pour cette catastrophe. عدم وجود الاستقرار السياسي والسلطة L'instabilité politique et puis la mauvaise gérance التي تحكم وتدير المدينة بحرية. qui régnait déjà la ville. التداخل والنظام القديم للقرارات في الحكومة المحلية وما تعتمده تنتهجه الحكومة الاتحادية في الاعتماد على قرارات وأفكار قديمة. Aussi le conflit entre les décisions prises par le gouvernement local de Ninive avec le gouvernement fédéral à Bagdad aussi font partie aussi de l'obstacle. أنا صح أتكلم يعني كلامي شاي ولكن حتى أصل للمعنى الحقيقي. Alors donc je fais cette présentation là pour arriver juste au point important. اليوم العراق سلطة اتحادية، الموصل مربوطة بالقرارات الإدارية وتسيير الحكومة بقرارات السلطة الاتحادية غير معروف. هل هو بلد اشتراكي رأسمالي؟ هو يعني ما معروف، يعني قرارات ما يعني حتى طبيعة إدارة الأفراد يعني واتخاذ القرارات في إدارة الحكومة المحلية هو خليط بين الرأسمالية والاشتراكية وغير واضح المعالم. Alors le gouvernement local il est contraint, il est il est soumis déjà aux décisions prises par le gouvernement fédéral qui exerce déjà un pouvoir qu'on ne sait pas, est-ce que ces décisions, est-ce que ce sont des décisions sociales, est-ce que des décisions capitalistes, donc on ne sait pas si c'est socialiste, capitaliste, c'est un mélange de ces deux-là. فالعناصر اللي ذكروها الأساتذة مع ما ذكرته هو سبب في تدهور وتأخر، وقد يسبب إذا استمر هذا الحالة إلى أمور أسوأ. اليوم نلاحظ الحداثة في واستقلال القرار في إقليم كردستان، حداثة مع استقلال في القرار مع قيادة قوية ومخططة. تلاحظ أربيل حافظت في تراثها في منطقة القلعة ومنطقة الداون تاون في مدينة أربيل على التراث. موجود حداثة الأطراف خارج هذه المنطقة مركز المدينة مع الاهتمام بكل مناطق التراثية. اليوم في مدينة الموصل. Donc, ce que on trouve déjà, toutes ces raisons que j'ai mentionnées empêchent déjà le processus de reconstruction ou bien de la préservation architecturale. Sont liés par la modernité et l'indépendance de la décision. Ces deux points-là, on les trouve déjà clairs et nets déjà à Erbil parce qu'ils ont déjà la modernité, ils ont aussi l'indépendance dans les décisions, ils ne sont pas dépendants de gouvernement central. Donc il y a aussi une gouvernance très forte. Pour ça, on voit qu'à Erbil, ils ont déjà conservé la vieille ville autour de la citadelle d'Erbil. On voit déjà comment ils ont préservé déjà les bâtiments, alors que dans les périphériques, on voit aussi la modernité. Donc il y a une cohérence entre la modernité et aussi la préservation de patrimoine. مثل لدينا دراسات ولدينا يعني إرث في مدينة الموصل، نترك الإرث التاريخي وما الآشوريين، نبدأ بالإرث التراثي اللي يعطي الطابع الحقيقي للمدينة. يعني هذا الشيء مؤشر، وبدأنا بتفعيله قبل دخول عصابات داعش. وأستاذ بشار كان رئيس مجلس المحافظة وأقرينا وخصصنا مبالغ لمشاريع المباشرة بإحياء تراث المدينة القديمة، وكان لدينا تعاون مع الإيطاليين اللي يذكر الأستاذ بشار، وخصت مبالغ وباشرنا فيها صراحة. Avant l'arrivée de Daesh, il y a eu donc des recherches et des études pour comment préserver déjà le patrimoine. Je ne parle pas de patrimoine historique, mais je parle de patrimoine culturel. Je ne parle pas de l'époque de la Syrie, mais je parle déjà de patrimoine culturel. Donc il y avait des tentatives avant l'arrivée de Daesh, et M. Bachar, il s'en rappelle bien, on a fait déjà des projets pour revitaliser déjà le patrimoine culturel. On a débloqué des financements pour des projets pour le patrimoine de la vieille ville avec les Italiens.
لذلك بعد تحرير المدينة من عصابات داعش، هذه النقطة اللي راح نوصلها، وما تدهور به الوضع العمراني. اليوم المواطن لا يستطيع الحصول على التعويض لإعادة بناء داره، يعتمد على المساعدات ويريد له مكان مأوى يسكن. احنا كإدارة محلية اليوم ما نطلب منه إجازة بناء، يعني انت تتركه في العراء وتتكلم له عن التراث. هو عائلة، مرأة وأطفال، ويسكن في مخيم تحت الأمطار، وانت تمنعه يبني غرفة حتى يرجع عائلته، تتكلم له عن التراث وعن القوس الموصلي ونوعية المادة والفرش Donc j'arrive déjà à mon point. Après la libération de Mossoul de groupes terroristes de Daesh, donc tout cela s'était arrêté. Donc là, aujourd'hui, on parle déjà des habitants qui cherchent déjà, ou bien qui essayent d'avoir des remboursements, des dédommagements pour pouvoir reconstruire déjà leur maison. Parce qu'ils se trouvent déjà sans abri et ils n'ont pas déjà un toit pour vivre. On ne peut pas leur demander déjà un permis de construction, bien reconstruction, alors qu'il lui, il a déjà laissé sa famille dans la rue, il cherche déjà un toit pour échapper déjà de la pluie, etc. Donc on ne peut pas lui parler de patrimoine et comment conserver le patrimoine dans ces conditions-là. Les priorités pour les habitants, c'est pas ça pour l'instant. يعني احنا اصدرنا قرارات كبلدية انه نمنع البناء بأي مواد حديثة وإعادة، ولكن أصدرناها ورقيا وتوقفنا نظرا للحالة الإنسانية. Donc nous on a décrété déjà des décisions pour prendre en considération les matériels qui permettent déjà de conserver la construction des bâtiments, mais après on a gelé déjà ces décisions parce qu'on a pris en considération la situation sociale de ces habitants. المدينة القديمة مثل ذكر الأستاذ بشار هي المتضرر الأكبر، يعني احنا نعرف مدينة الموصل هي مدينة منكوبة. عندما يذكر 25% من الذين لم يتم تعويضهم، حتى ال 25% لم يستحصلوا سوى 10% من استحقاقهم الحقيقي. مثلا أنا أبسط، يعني أنا لدي سلطة إدارية والدار مالي يعني تدمر، هاي حقيقة. كلفة إنشاء داري تقدر ب 500 مليون دينار عراقي، تم تعويضي ب 30 مليون، هو ما يمثل حتى غرفة مكتب. فكيف المواطن الفقير اليوم اللي حتى معاملته غير منجزة؟ Alors juste pour vous donner déjà une idée, on a parlé aussi de la vieille ville, comme M. Bachar a déjà mentionné. Donc c'est la vieille ville qui était complètement détruite, qui a mobilisé déjà la reconstruction ou bien les dons pour les... On voit que même le 25% qu'on a parlé déjà de la population qui ont été remboursés pour pouvoir déjà reconstruire déjà leurs habitats, 10% seulement ils ont reçu 10% de ces remboursements, c'est-à-dire ils n'ont pas remboursé 100%, 10% seulement. Moi personnellement, je vous donne un exemple, moi j'ai déjà tout ce pouvoir administratif en tant que chef de municipalité, ma maison elle était complètement détruite. J'aurais dû avoir déjà des remboursements pour reconstruire déjà ma maison. L'estimation pour la reconstruction, c'est 500 millions de dinars irakiens, alors qu'ils m'ont donné juste 30 millions de dinars irakiens, qui ne valaient même pas la reconstruction d'une petite chambre. Donc le problème, c'est le gouvernement fédéral qui doit assumer déjà sa responsabilité en ce qui concerne ce. Donc je vais m'arrêter ici là, pour mon intervention. May I have a question? Comment? Question? The concept of planning, I'm very happy that you take this side of the question into the discussion. The concept of planning, in its very essence, is about making compromises between different interests. And in this context, what is going to be decisive is where is the big money, where is the big benefit, and what we have seen from 2003 until now in different cities, in the base case it is Corbusier's model, in the worst case it is communist
micro-riots because there is the money. So these models are going to kill the future of the cities. Who has the voice to impact the process? The big money and the managerial side of the process. And the donor sides maybe they have strong voice. Definitely the citizens don't have strong voice in this process. Not in Iraq, even not in Kurdistan. You know, the big money and the big benefit is going to decide how integrated or segregated cities we are going to have, and even the planning of, in the best case, Corbusier, in the worst case, micro-riots of communist states. So, one of the conclusions of this discussion can be that the donor countries should come with heavy conditions in order to impact. Because on the other side, it is just the managerial side, which are rentier, clientelist system, and big money and big interests of these big buildings, which is going to kill the future of cities. Thank you. And with those words, if we don't have any more, we have. أعتقد مسألة إعادة الإعمار والحفاظ على الهوية أو الخصوصية للمدينة مسألة مهمة جدا. Je pense que la question de reconstruction et la protection de l'identité locale, c'est une question très cruciale. ومسؤولية تاريخية. C'est aussi une responsabilité historique. للحكومة المحلية وللحكومة الاتحادية. Pour le gouvernement local et fédéral. دول كثيرة ومدن عديدة مرت بالمآسات اللي مر بها الموصل. Beaucoup de pays ils ont déjà subi les mêmes conditions qu'a subi déjà Mossoul. لكنها بعد انتهاء الحرب استطاعت أن تحافظ على معالمها التاريخية. Mais après la fin de la guerre, ils ont pu préserver déjà les patrimoines. إذا كان برلين أو باريس أو Berlin, سان بطرسبورغ ou Paris ou Saint-Pétersbourg. والموصل فعلا فيها معالم تاريخية مهمة. Bien sûr, il y a des monuments historiques et يجب الحفاظ عليها وعلى خصوصية هذه المدينة. Pour protéger déjà la particularité de cette ville. يعني حتى في إعادة الإعمار يجب مراعاة هذه الأمور. Alors il faut prendre en considération ces côtés-là déjà la reconstruction. وهذا ممكن. Et c'est possible. يعني إذا البناية مدمرة بإمكان المهندسين أن يعيدوها كما كانت أو على الأقل حد الأدنى يعني. Alors s'il y a déjà un bâtiment qui était détruit, donc les architectes doivent être capables déjà de rénover ou bien au minimum donc rendre déjà le bâtiment tel qu'il était. مع الأسف ظاهرة تدمير المعالم ظاهرة يعني موجودة في العراق حتى بدون وجود حرب. Malheureusement, la démolition des monuments, c'était une tendance qui existait même avant la guerre en Irak. لأن ماكو هذا الحرص وهذه الإحساس بالمسؤولية لدى المواطن ولدى حتى الإدارات. Parce qu'il n'y a pas le sentiment ou bien le sens de responsabilité, soit au titre individuel ou bien au niveau du gouvernement. يعني أنا أتذكر في بلدتي الصغيرة كان في مدرسة أول مدرسة بنيت في البلدة بطراز معماري قديم مال ذاك الوقت. Je me rappelle dans ma petite ville là où j'ai vécu, il y avait une petite école qui était construite selon les normes architecturales. والحكومة قبل سنتين أو ثلاثة قررت بناء مدرسة.
Et le gouvernement a décidé déjà de construire déjà une école 2 ans avant. دمروا ذلك المعلم وبنوا مدرسة أخرى جديدة ليس بالحجر وإنما بالكونكريت مكانها. Donc ils ont détruit déjà l'ancienne école, ils ont reconstruit une autre école, mais même pas avec des pierres, mais de béton. يعني كان بالإمكان بناء المدرسة في أي منطقة أخرى قريبة منها. Je leur ai dit déjà construire déjà une école ailleurs, c'est-à-dire pas au même endroit de l'ancienne école. قليلة هي الآثار اللي إحنا استطعنا أن نحافظ عليها. Donc il y a très peu de patrimoine ou bien d'archéologie qu'on a pu déjà préserver. مثل بيت التوتنشي في الموصل مثلا. Comme la maison de Tutunchi à Mossoul, par exemple. أو كاروان سراي في ديار بكر. Ou bien Karwansaray à Diyarbakir. أما أو المستنصرية وخان مرجان في بغداد. Ou bien Moussansriya ou bien Khamanzar à Bagdad. هذه نادرة ما الباقية يعني مع Ce الأسف. sont malheureusement les seuls édifices qui ont encore vivant. فمن أنا أطالب سيد مدير البلدية والإدارة المحلية الحالية في الموصل بأن يحاولوا جاهدين قدر استطاعتهم أن يحافظوا على ما تبقى من معالم في الموصل. Donc c'est pour ça que je m'adresse au directeur de municipalité de Mossoul qui est aujourd'hui ici, de faire tout ce qui est possible là, de préserver et de conserver déjà les patrimoines à Mossoul. Je ne sais pas si je peux juste ajouter quelque chose. لا أريد أضيف أيضا نقطة. Je pense que monsieur a raison sur le fond de la culture de renouveau. أنا أعتقد أن أستاذ غوران مصيب فيما يخص ثقافة إعادة الإعمار المفقودة. أو التجديد. التجديد. Mais je pense qu'il faut utiliser la reconstruction en tant qu'opportunité. لكن ممكن نستخدم إعادة الإعمار كفرصة. Pour changer cette culture et se tourner vers une culture de restitution. أن نغير هذه الثقافة ونذهب إلى ثقافة الترميم. Ou préservation. والحفاظ. Et justement, il faut essayer de travailler dans ce sens-là. ويجب العمل في هذا المجال للوصول إلى الهدف. يعني احنا تسمح يعني كحكومة محلية خصصنا مشروع يعني حدود 40 مليون دولار لقيامنا بإنشاء الواجهة النهرية للمدينة القديمة من خلال إعادة تراث المدينة حتى تكون هي مبالغ المجمدة اللي كانت تابعة للبلدية. Alors nous on a déjà un projet avec un budget de 400 millions de dollars pour reconstruire le visage déjà au long de la rivière auprès de la vieille ville. حتى تكون هذه نقطة انطلاق للمواطنين. Donc ça c'était déjà le point de départ pour nous pour ce qu'on appelle déjà la préservation de patrimoine de la ville. إضافة إلى أن اليونسكو يساعدنا في بناء المنطقة المحيطة بمنارة الحدباء وكنيسة الساعة. Il y a aussi l'UNESCO qui participe activement dans la préservation des maisons qui sont autour de la vieille mosquée, de grande mosquée de Mossoul. ولكن أكو نقطة مهمة جدا هي إنه المباني التراثية دائما وإحياء التراث يحتاج إلى مبالغ كبيرة جدا يعني. Mais il y a un point très important, c'est que la préservation et la restitution de ces bâtiments qui sont considérés comme des bâtiments de patrimoine coûte beaucoup d'argent. يعني تختلف عن المباني الحديثة والمواد الموجودة السهلة. Donc c'est différent, c'est pas comme la construction, la restauration des autres bâtiments. يعني حتى أننا قبل دخول عصابات داعش يذكر الأستاذ بشار احنا كان هنالك من ضمن المشاريع إنشاء مدرسة للحرفيين استخدام المواد التراثية في إعادة البناء أن تكون على المدرسة مرتبطة في البلدية ويكون منها حرفيين يحصلون على شهادة للعمل بطبيعة المواد منها كيفية بناء القبة الموصلية الأقواس نوعية الخشب الأحجار الموصلية اللي تختلف ولكن يجب أن تكون هذه الخطة هي بقرار حكومي. اليوم أستاذ ما أعرف تكمل لو كمل أنا. لا والله خليني أكمل.
Avant l'arrivée de Daesh, donc on a déjà, comme le sait déjà M. Kiki, on avait un projet de monter déjà une école artisanale pour les gens qui travaillent dans l'artisanat, tout ce qui est de maçonnerie, etc., pour les aider, ou bien, et qui sera déjà lié, cette école, avec la municipalité de Mossoul, afin de permettre à ces artisanats, après d'être diplômés, de travailler dans la rénovation, la restitution des bâtiments de patrimoine, en ce qui concerne que ce soit déjà les arcs, la manière des bois utilisés, la pierre, mais ça demande déjà une décision du gouvernement fédéral. يعني الحفاظ على التراث هو يجب أن يكون خطة وطنية يعني Une préservation de patrimoine, ça doit être un plan national. يعني احنا أكثر شيء أقرب نذكرها الأتراك يعني. Donc je donne comme exemple les Turcs. يعني حاليا العمل كبير جدا، لدينا أمثلة في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، ولكن تركيا تحاول دائما تعيد تراثها، حتى أنها وظفت الأفلام وخصصت المبالغ الكثيرة لإظهار تراث الأتراك من أجل الحفاظ على مبانيهم، الحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم. إذن هي خطة وطنية لا يمكن تنفيذها من مجموعة لا تمتلك قرار وإرادة. Pour cela, donc je donne la Turquie comme exemple, alors qu'il y a déjà des exemples en Italie, en France, mais je donne l'exemple de la Turquie parce que ce sont nos voisins. La Turquie, ça fait des années qu'ils ont déjà commencé à la préservation déjà de patrimoine. Donc ils sensibilisent déjà les gens via les films, les documentaires, pour conserver déjà le patrimoine. Pas seulement le patrimoine, mais aussi les traditions, les cultures. Donc je reviens encore à la question que c'est une question nationale et c'est au-delà des décisions du gouvernement local. Merci. Any more? Yeah. Mr. Kiki, you mentioned a lack of school buildings, both in terms of quality and quantity. And Ms. Khalaf, she mentioned possibility for modernization of the city. My question to you is whether in the master plan of the municipality, do you have addressed this issue in terms of allocating land for schools or new designs that are modern and according to the standards for education? يعني اللي فهمته سألتيني عن الماستر بلان وعن المدارس اللي ذكرتها بشار كيكي، هل يعني انتم هو اللي فهم بلان ومواقعها؟ هو انا اعرف يعني هذا اللي فهمته. هذه الخطة عملناها على أن تكون قبل دخول عصابات داعش. طبعا مع دخول عصابات داعش انتهى كل شيء. هذا الشيء اللي ذكرناه كان مخصص قبل دخول عصابات داعش. إذا عندنا رؤية كحكومة محلية كان. أول شيء أنا كداعش بكن أوان بيرو كمان هبو. كوضع سياسي أثر حتى يعرف أستاذ بشار. نحن يعني كان لا يسمح لدينا حتى أنه نحدث التصميم الأساسي أو نتوسع به. المدينة الوحيدة بالعراق. سياسي وعليك دوما ده صلاة ما نبغى هالتسكاري هيش أو شانش منذ عام 2000. لا 2000 وكان. طبعا احنا من ضمن موجودة، احنا لدينا دراسة وموجودة ممكن نزودها لدينا حتى التجديد الحضري للمدينة القديمة. اما لكورينيو ما كدي وهر دراسات ما كدي لقل نكنوي معملين وهي دراسة كشي يعني خاصة بالمدينة القديمة في مدينة الموصل اللي وضعت بالصورة فيها دراسة متكاملة مثبتة على الماستر بلان. أولا نوع ماستر بلان كهي يعني ممكن نساعد هالست. أنا ما أعرف في وزارة الموصل تواصل. وإن شاء الله راح نعمل على إنه ننشئ مدارس من جديد في التعامل مع المواد. Just maybe to finish. خلاتكم والجميع
j'ai noté qu'il y avait quand même beaucoup de blocages. هناك الكثير من العراقيل. On a tous dit qu'il y avait plusieurs niveaux d'acteurs, local, national, régional. تكلمنا عن صناع القرار على المستوى المحلي والوطني وأيضا الدولي. Et ce qui ressort quand même de tout ça, c'est qu'on n'arrive pas à trouver les intérêts communs, les logiques sont différentes. والذي استنتجنا أنه في كل محطة من هذه المحطات الثلاثة لا نستطيع أن نجد مخرج أو حل لهذه المشاكل. Et ce que je pense, ce qui me fait un petit peu peur, والذي يخيفني صراحة في هذه المسألة هو c'est qu'il ne faudrait pas que le processus de reconstruction devienne un théâtre de nouveaux conflits. هو أن لا تتحول آلية إعادة الإعمار إلى مسرح للصراعات entre ces acteurs en présence. من قبل صناع القرار هؤلاء. Parce que j'ai l'impression qu'au Moyen-Orient, on est sur des guerres ou des conflits qui sont cycliques, tu vois, tous les 10 ans, 15 ans, boum. نرى أن ما نشاهده أنه في الشرق الأوسط هي منطقة يعني معرضة للصراعات كل 5 سنوات 10 سنوات يعني هناك صراع فيها. Parce que le processus n'arrive pas à trouver des solutions des causes du conflit. لهذا نجد أن هذه الآلية لا تستطيع أن تجد حلول لهذه أو أسباب لهذا الصراع. Et donc si la reconstruction devient aussi un terrain d'affrontement, dans 10 ans, on aura à nouveau des conflits. لأن مسألة إعادة الإعمار إذا أصبحت أيضا ساحة للصراعات خلال سنوات قادمة سوف نجد أيضا حربا أخرى ودمار آخر. Voilà, c'est une réflexion. هذه فكرة أشاركها معكم. هذا واقع. C'est de facto, oui, c'est la vérité. Oui, c'est ça. يعني نحتاج إلى اليوم حتى نظام الإدارة الحكومية في العراق تختلف عن بقية الإدارات. يعني الولايات المتحدة الأمريكية عندما غيرت النظام وبدأت بعملية سياسية حديثة نقلت لنا تجربة هي لم تكن موفقة. أنا في رأيي كمسؤول حكومي عاصرت مرحلتين قبل 2003 وبعد في الإدارة المحلية. لا. اليوم المحافظ هو سياسي منتخب. Alors, d'après, je voudrais juste parler du système de l'administration gouvernementale est différent d'Irak avec les autres pays. À titre d'exemple, aux États-Unis, quand ils ont déjà changé le système, donc il y avait un processus politique moderne, mais qui n'était pas réussi, à mon avis. Moi, j'ai déjà vécu avant 2003, j'étais aussi dans la municipalité, mais après 2003 aussi. Le gouverneur, c'est un poste politique. هذا ينطبق على كل محافظات العراق. Ça, c'est pour tous les gouvernements d'Irak, sans exception. أنا ما أعرف الإقليم المحافظ يعين أم ينتخب المحافظ. أتوقع يعين. Je ne sais pas, est-ce que dans la région Kurdistan, est-ce que c'est nommé ou bien c'est par le vote? المحافظ يجب أن يكون معين لأنه يمثل سلطة وإرادة الدولة. À mon avis, je pense que le gouverneur doit être déjà nommé par le gouvernement parce qu'il représente déjà le pouvoir d'État. ورئيس البلدية يجب أن ينتخب لأنه يمثل الإدارة والخدمات. Le président de la municipalité doit être sélectionné parce que ويكون تحت رقابة المجالس المحلية اللي هي والمجالس المحافظات اللي تعتبر هي الجهة المشرعة وإصدار القوانين. Il sera surveillé par le conseil de gouvernorat et puis des autres. هذا موجود في تركيا وإسبانيا وإيطاليا. Ça existe en Turquie, en Espagne, en Iran, en Allemagne, dans tous ces pays. باستثناء العراق. À l'exception d'Irak. ذهبنا مثل ما ذكرت لك خليط دائما المحافظ دائما يعمل بفكر كيف بقائه لذلك القوانين لم تكن صارمة ولن تكن قوية. دائما المحافظ يفكر كيف يكسب الشعب من خلال إرضاء الأكثرية حتى والقوانين لا يمكن تنفيذها برغبات المواطنين. القوانين تفرض. إذا الرؤية ينطبق على سؤالك هل المواطن له دراية أم غير دراية. اليوم أنا إذا لي دراية وأريد أفرض قانوني على المواطن ممكن المحافظ يوقفها من أجل باب الفقر وباب التعاطف الإنساني تفكيرا بالانتخابات كي ينتخب في المثل. Alors, je reviens donc à l'idée de gouverneur. Donc le gouverneur, il ne prend pas des décisions parce que le gouverneur, malheureusement,
tout ce qui lui intéresse, c'est déjà de rester au pouvoir, d'attirer plus de bénéfices. Donc pour cela, donc il gèle déjà les lois, donc il les impose pas. Alors que moi, je vois que le gouvernement doit avoir déjà des décisions très décisives. Il prend une décision, il faut l'appliquer. On voit déjà, donc je reviens aussi à la question de pourquoi il fait ça, soit pour ses intérêts personnels, pour rester dans le pouvoir, pour être voté ou bien pour être sélectionné pour la deuxième fois. Dans le citoyen ou bien l'habitant, la question est-ce qu'il est au courant de tout ce qui est de rénovation? Je dis non, même s'il est au courant, il y a déjà des autres conditions qui l'empêchent déjà de cette sensibilisation, c'est déjà la pauvreté. Et c'est ça la cause qu'on gèle déjà les lois, donc on n'applique pas les lois. Merci. Bon, on va aller manger. Je vous remercie pour votre gentillesse. Et nous allons maintenant continuer à discuter entre nous, mais autour d'un repas. Donc lui, il ne peut pas assister avec nous pour le restaurant parce qu'il مرة ثانية إن شاء الله. وأنا كذلك أعتذر. lui aussi. Donc, Thank you so much.